Who be no catcher no. Tano di aji sugar daddy. Tano oka. 18 no. Ono akotoko sua ama yeze dede na koso ene no me de me kra me kwaji bi ka se kodu me se obebre esi uye da me domem mako edua kwa de so babo makosua ne kita eye na meji me hu free boy ni ti mi ko ofio me ma me wo ho mi nuanu bi wo ho me ma mi nuanu bi wo na ma mi nuanu se o mo ka je se dua bondi onyenye mi nuamu wo ho me hu so obi nyu aka se je dua bon me kwa na ma me ti ho me ma me oba tan oyi obi ni enua so bebo nua dua kuno ba tan obi pan ka de akukuduro e ba akojira ho aka sesese me ma meti ho ene ko fo twese efi obebre ti me ko na emema mienu ene gina ho ekita ni mu se on primo fa wabodua nto de ko si ana ehwo no so on pene eto omo so ni mu se no omo si jai ti me ko na bra munya no fa ko si ana ho no omo so ni mu se on fa ko si am ma ne fa ko si ana ehwo no eti me ya na me se podua o se me aban dia sami ma mu dua na nyame ablade mako me no ga se me nyimu me no kra na ha me openfo amenyam na ye bebo me dua ka ho enti wabo ana obodua no ba kwasua no ma ma na afan ho minim kofo Abraham ko ye de ya no keke abon kofo dua mo wu enti ye hu so bewu da bi anya me hu se me na momu no me de me hu eja me ne me ma ibi ba ma kwa me de me bi eja no ma ko me de me crash na se to ochina bi ni a minim se mo yi de ko ba bia woni ma boso me se en 4 months e fu na mini okay obodua na nya se be ya me ba ha ma ba ha ko me so ba ha ko but obo wi be ya 1 month be boso me ni 1 month beba okay na se asamu a wo kan yese wudi ne nam gunani mu asese waji wo sugar daddy say yampa so waji wo sugar daddy yampa enti dua bono wan ne benya no enti adan na wusuro eno na menti ase no waji wo sugar daddy wase ebohu dua so now se na be ma ne yod ya na so waji no ampa di enti na wabohu se be nya abre na de me ya ne se mako anya de oyo ya me bi se di enti no wabohu wo yi ma no wia no akode ya wo ya no so sir die ti ama me yes as ena wiase ayehu onipa so obese wa e say emi America na say minim ono minim de maye no wiase we obi fedua de bo minim tridua na menua we esi niam menua enti mi aka say wasi wajai wukunu wa kwaju obi de kunu amwane nko obi ku papa ya amane le papa wa de na ni ti aso na ni le na da ni na mu ti ya na ti ni le ta de na nta na ayidora what is selling the abodua etwamu koba ni nyina no mu ma menim na di na waka fa ho ni na le de na le ni se ya ti we ni de wa mo se na ni na le fa ho ni na ni de se na se ni se sada ni se de ma le de kan ni ni ri aka be ti asa na se se ano ma ni de le ko ma se 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 na ba o ti ni ka se na de ko ni ti na se aka se mu wa ni ti na bi na wa ya fa ma ni ti na na se le ti ni bi ni ka ka ta na no Kama se ti ya ni ma ni ka ka ta se le ni ti
Então não pode falar, não tem nem que ser, não tem que ser mesmo. I'm not ready. Okay, Dora, Munia, Esther, Minim, but Wanyam Abosumenai. Oba Mua, Edria, Enyano, I just said, Wawari, Intimate and Lydia and Cassa, so Wabudia, Yebefa, Yabako Dane, Naya Dia. Okay. Okay. Onye timisamo moshana musiasi na eyidor eyilidia dasone edu Mr. Edward na tie. Eyidora eyilidia wadasone or the atoso se time aso enu ntimun share fans of Mama Akos dan was the time aso ntimun share sanso enna Niki Pizza Fan Club ya the atoso ya mama Nikita the atoso time aso enu ntimun share Happy Home abena gen edi ato se time aso monkoso na mon share Charity Foundation ya share edi atoso enu ntimun koso na monwo so sanso enna Akoma mu Nsem Fan Club enu so ya the atoso Akoma mu Nsem Fan Club dia na monwo wasoma ya join yen ewo Facebook Akoma 87.9 FM na bomwadia na like yen follow yen share your programs ahodo no nyina ema yen na bomwadia ma stars ni nsumia so na stars no enkoso na ensusa YouTube Akoma 879 FM na ehonso wa subscribe wa yen mi adoma ne so brand so you will get notified na wa bomwadia a share link no de ama yen na wie Pastor Julius Naba ewa ha say Evangelist Samuel Mensa ewa ha nana kuya koko Charity apia in the brofudin no ono so ewu fidua yimo sanso nana akosua pokuya sikapa o say akoto ono so Ishmael Haywood ebomi chidom ene adontene waka ade ekọ social media live na Adepa Information Center kotwa fatia edem wo ho sanso na Big Love Radio ewo Spain edem Otaibo Radio Modern Ghana USA edem OPD Radio GH ewo UK edem sanso and a Free FM 97.5 wabiemo ewo Techiman mamenko na ena ya boss stories na trotrosa menin yodin kan eni nkomo mame Alice Ampoma ma memo ha ye na Ampoma fo bia menim wo no mani yeten wani yaden kakrevi oh yeah you do not run kwara okay Ampoma let's go me ba show abranti bi ne metna ye friend kwadwo be eche na o ma me betna ni fie na ye busua fie nti ye wo mu ana o friend me ka che me say
mene no wo ho ampo na okache me say ohia sika e de ha koye lances fi se woni lances nti okwa na police for action nti ama wontimi mpie nkonkoye adwuma nti opeska koye lances that time no so na me ye cleaner e wo agiafo bi fie ho nti na me ni sika e wo me ho nti me ko hu wo mo no ma me 7 million ana me de brain no na de koye lances no nti me ne tete ho a eden ani etimu so edan ni na enwunu na edan ni munye eti ensuo to a ese ye niema nyina ana no so ka chem se sika bi eni no ho nti se menye sika me fanye dan ni ye ni ame yadum na o share adwuma na se a ba na wire lances no nti obe ye adwuma o ya obetua meka eti dan no so me bo ka 8 million nti akoso na akoye 15 million ana me de ma no afe oje lances na o sha se so o ye adwuma ni me hu no ofie ho bi me te ya ne se o no ba ho froti a o ne no krampo nyima o ya be woni sa ba na okro ba na wa wo kra eti me bo ni nua ba na mane abra so am diska ni mani nua so nua ba no so ofie ho bi onim adoma onim ona jiska ne de mani nua ni to onim de mi kan na ti me bo na mane e no ka che me se mi nya abote ne nua be ma no e diska ne be ma me be bo no ska no amma afa na efie ofo no e na o me ne me ntokwa e chena o me ne me ntokwa ti na mani nka fie ho ti da kome wo hwa na o mu sister pani bi so odunkwa ye fre na twia ana o de nkra ba se entokwa ne dɔɔso ntimi ntum free dan nim na me fɔ mo dan no ensi hɔ mɔm me fra brantie no ed catcher ne se no wabusuafo me fra kwadwo be che catcher ne se no wabusuafo aka wa ama me muaye bia etinu ma adwo se me ntu dan nim de so mo di scanner ma me ansa na me so me de akɔpɛ dan ni bi na makom ansa na matu me hwɛ sɛ de na ɔmo ye na se me free dan nim a minim de ebesi bi etima me free dan nim ti wuma bi na ma me baabi e ma me de me niema no ekoguye ana medetito ma bona osiscan off mama e chire na obeka che me san me menyam ne yese me ma akwakoton akwala no enti no this am de akra ne ban san no the scanner mama ana me so me ka che ne say na menyim o na menyim na ye fa blood na nyame adom so menya aduro e ma no e na ne ye enti no enye nyinsen Emma ofre me ma minua ba ko bisa no ma minua no so chiremu e chiremu chire no na so so odru na busuafo no ha onka de me kan ye no ono de okokan ne san wone me awo na emu makra no me makwa akoton no o se me makwa akoton no onche mini pa so ya o makoton no so ontimi so enchire me enti achire na me hu se no wo fa se ba ko bi wo fie ho ana me ni ye free ono na be ka chire me ono na ka chire be ma no se me se ma wo akwakoton akwala no ana me se ma akoton akwala na ke nya me ye bia me di si ha enie en me hu ye wo ton akwala de asenka wo sika wo ye millionaire na me so de mini kapre iti me nkoton akra na emom na ye fa bro so be so hu mu de credit a enzama so na me ba ha se no na me free ho na me ba wo nchen bi se du ba bi ne me kotna enzama ho iti na me free ho na me ba wo ha me ba na me di days kakra bi na me san akọ iti ho na me koye na me konya aduro ma ne na fa blood no opa metimi de ho number na mo na ni po de me ko aduro an ho no kra no wa frɛ no ebisa no eno so wa anje number no iti ho ne de ogina so nyina ne sesa me de akra ne ba no di misika ama me so ni akora bia wo me nchen amede na ebro no ma beji misika eti sai ni da ho sa no bone no pese wo ye na sika no offer abra so onim sei na mini oni mini ba bia eno no okay ena de atoso mienu so kwadwa akwa no so one me wo ba mema mienu ne yeke omo ho asam o ye ka beche ho asam ono ye friends e kwadwa beche ana de beche kwadwa beche de odi misika no wono ne nese oba no akoton ne ba wakoton ne ba nti kopim se obekọ akọji akura na free ba bia waton no aba no onu sika no a oje ya no wonfa ma no okay kwadwo ba echi ya beba kwadwo ba echi de ne so e ho questions ho ye fa ba ma na otoso bi no ne de nto aso me ba show abrante bi ni ehia me or your person to me my friend kwadwa enu ye kwadwo ba echi kwadwa akwa me ba echi ho na medical wo ba ne dada me ba echi ho na medical wo me ba ne dada na me de kwadwa akwa no e wo ba dada ansa na ba echi ni ba de akwa ne din kan tena ye ansa na wo ni ja ye na wo be sia kwadwo ba echi kwadwa akwa wo de wo to kwadwo mu no wanfi kwadwo ba akwa show na wasa kwadwo foforo ba ye nka abu na ni chie ye nkwan
Timpacho mene na setena mu nyinsan pie mu e ma me woye na nyinsan ni mu no na on pese obefi mi ntimi dia asam no krampo ko wadwo me ye chi ni tu mu na wadwo fo ka hwe ne se bosumi bia o ma me sister cities no de batwa so start kwadwa akwade no wo hure sinfinfi enti ase wo hia kwadwa akwa wo ne tena mfie sen mo ye den ne bewie mpacho mene ne tena be sa afe ansa na nyinsan no APM enti nyinsan ni PM no na on pese nyinsan no obefi mi wo ho DNT osime nkwose no enti kansam no enti emobongo so mate okay osime nkwose no na mso mese mense no at that times no minim ne papa ana me say on fa me nkwo kire ne papa oso mpesa ne papa be hu se wo ne obi nyem na me say se me hu nya ni wo enti fa me kwo kire o papa na o hu se wo ne me na nyem se nka me hu ye ni wo anka o ma me se me pe enti fa me kwo wa kire me papa ni fie ho eti edidi mu ana me hwese de no osifa me na enya ade a atete aso me kɔ no hɔ a no wapam me asa enya ono kwa no ne menyem ohia me abontia na osan me ho asa obi a wonnim ni baabi a ti me hwese da no oye na enya ade obefi me e wonyinsan nim na me de asam ne kɔ wadwo eti me de kɔ oye no mo ma ye be kye no ti ye be kye no ansa na me hu ne papa chini mu kwa na ma mi hu papa ni fie sesi a me ka se mi nim papa ni fie ani e be chinti a che no mo de ni tu mu ti papa na be beli no no mo kire ni se bosum bia o ma mi sister cities ti bosum no so ya of the sister cities ne bai bosum bia mu sa bai no anfa ni na ma na o de half bai e free ho na no ano no ma ndi ni sika biem ekosi se me wo ye me be wo no so mi ko ye krom me ma mi krom mo free kwa nti me ko ho na me ko wo ye eti me wo wie ye no akra ni nya be elko be 3 years no na me ba ha ti me ba ye no na me de no me pesa me di ni besie so me pesa wo hu se ma wo e de na ba ti me ba ye me so mi ba bia wote ni wotu afiri ho eti me ba ye na me de no call ne papa no ho na me ko de akra no ko kire ne sa akra na wo ba na hwe me no ma wo ti se akra no bia wadru ni nti frɛ wo ba na bia ba no wo bia me ko ye se wotu wo ti bia ba no wo bia wo se wo frɛ no na o kire ne se maba nti so hye ase na o hwe ne se menyem no wa hwe me dia e se de wadru se wo se wo hwe akwala no okay papa no e friend na e wo hwa na o discover e wo ho so a wo ko so sika bi asomba sika no so o de ba sope sope ne sen ebi wo ha 20 ebi wo ha 30 e ba to aso bosome na wotwe bosome mienu sen sope ne ba e wo ha bia bosome ebi wo so create me bro bosome no ansa na wo de aba eti na ho no so na asetena mu ye den ma me na me de call enzima akokotena ho kakra eti me call ye no so akra no ekokọ yare wo ho ne me call ye nyasam kotoa akra ne de bia minim ada me hu sa akra no wa ho de time bia akra ne yare se oba se o mi di hospital akone abeni afa de du be bi krampe krom yenu ne beto ne na no ho ba akoda ha na emom de na da be benkum no krampo de na nyasam kotoa ebe se me ametimi aka se prokra wie ye na emom ye nyame adom na ma akra no ne nan ne da so ho a wotimi nante so etime bo ka wo ho pa ni nyina so enye misika me bo besia na me de ye ni nyina so me frɛ be ma ne ka kire no me frɛ na o se mesendus ka se ne na o be sende de aba me de ahwe akra ne de aminim etimi ana me fight kopa besia na me de aye ahwe akwala no na nyame adom akra no ye adwuma na de ahwe na akwaje bosia de ahwe me nye adwuma me fa nye adwuma o me kwa bo besia na de hwe akwala ne kuro no nye besi den wetuatu aka eno no wetuatu ahoka no ya bank bosia na akwaje tu ya hwe akwala no anase bia o wadanfo ma me 100 Ghana me de be ma like when you scan for him it is so be a minimum no na me kɔ no ho e bia me semba na yare it is wa amoa me a me ba ne bi obefiri me nsa nti boa me na me fa nkɔhwɛ ne nyame adom ne yi efi hospital metria woka me ba so a adwuma me yɛ ne me nya ho sika no kran bona me di akwakotua nipa kroka nti na no asa ka no e burugu ho a no ni nyina so me frɛ no ka kyerɛ no me free ho no so be dru kuma ase no so me be bɔ papa na mane se sei na me kɔ ye ne ekosi ye akra ne na ni kotwa ne mienu nyina wo ho e di adanse ye se akra no ampa se me bɔ be sia na me de hwɛ akra ne nan no se me boa so a ye betimi afa akire so ebisa eti ka kyerɛ wo ba no na wo ma misika no ne fa nkɔma nipa kro se mo fa ma mi mpo ne se munim sa me boa so krampo na nipa ne number wa ha sei metimi di amamo na mo amakotua aka no na me so me ho atom fi se nipa no ofrefre me agi ni sika okay papa ne so obefre ne bana ka akire no se ne ana mo di sika no be ma me de akoma nipa kra minim mi ka se na mo boy
14 million nipa no so ni sika no so na o tata me ahe say krampo de me nam krampo na misuro so da me kapa eti sa no sa na papa no papa no say obefre de papa no kwadwa akwa no o sa de obefre ne ba no aka de kwadwa akwa papa Mr. Akwa ono your friend Mr. Akwa okay obefre ne ba no na wa kire no situation ye wo mu no afa wo kɔ hɔ a wɔsen wasan ni misika na emu misika no me fa ni nyina amamo enti akra no kɔ hɔ no ma ne 5 cedi na ɔde kɔ school ɔba ade sɛ me sɔ no so akra no kɔ ɔde 10 cedi na kɔ enti ɔba bi ade sɛ me sɔ no so na ɔde akɔ ɛtɔ de bi so a bra papa na mokɔdwa akɔ na nkasa me frɛ na nsamfo ɔbɛka akyɛ enti me pɛsɛ me frɛ no enti me frɛ na sɛ wo fa nko ade a ne ba ne na ma ne de kasa enti otimi ne papa ne di nkɔmɔ na me de ama no ɔde ma no ɔsema sende wo sika o kɔ na wo ne kɔkɔgye midina chi kwa mesi yan konkɔgye sika ye kwa wɔsen wɔsende sika ne nemu sika no me de an wa ade ɔfa sika ne ma kwala no kwadwa akwa ɔsende o papa ni sika na o papa no adi sika ne bɛma ne nana no wɔso ayɛ dai ɔsi sika no papa wo papa mo mu de ɔdi sika na ba na me de an ma ade oh wujidi pa akwa ne me dance ni wujidi wo bisa akwa no bɛka kyerɛw na wanya bibia mo wase agya bɔ ne korɔ no to aso ada obesan frɛ bie mu no so no ɔsean akra ne ka che papa na ɔse o de gya mesende ofoforo nti wo mu ana na koma tɔne no ɔsa sende foforo de ba ɔse kokɔgye wo kɔ so a ɔmfa ni nyina ma ɔse wo de bia no pa bia bɛgye sika na fa kɔ school ɔkɔ ana ma ne 5 cedi me so ma di ka bɛka che wo papa ise 5 cedi ne enso akola na akra ne de 10 cedi ne kɔ enti ɔse o ma ne 10 cedi no ɔse da 5 cedi no obenya e de ama akra na ase sika no ɔno na di sika ne ma akola no ewo so enya wo na adi sika no so ma akola no papa mom na adi sika no aba na den na papa oyi akwa emfa sika no emma wo na wadi kwose ne papa so ne papa kwadie o say o papa se so di sika no mame a ebedu bibi ne memeka se won hwa akola no etu on fa sika ne mra mesi wono no so na on fa maye sika no so kɔ no so a na ye basa etoda wo so na wo kɔ so ekwa akwaji sika so a o se an sika no krampo no me frɛ no so de betum ye betimi atwa kwan san ye nsan kan sika no eso me aso me hu se sika no so aba hello kwa yes sir memo hello abegi tu na pom te sai ya me na do wo yo kwadwa kwa wone Alice Ampoma moba akosu o wahene akosu wona ma me ho wone ma me ho uhu akosu enya san o say uhu wo ba akosu adi san ni akasa mu de esima de me nam isi amen ito nem onene ma me na tie okay enti adwuma do no na but oyeja enti bia ho ma fe me bamba behwe mpese me hu se wodi wani kwatwa wisi akasa hu no wo ba akosu enya enfie san anaboso me san wo fa enya enfie asem boso me ha na wo yentiri okay bosumi na wo me na say na me pa cha wo ba no wo hwe no kama dani bibia sasa eya me bia ekwa ne san wo de ma o maame Ampoma na de hwe no na wo de ma hwan me de ma na maame oh wo de ma Ampoma no ankasa pasai oh good enti na wo twe bia ya wo bra Ampoma san so onfa ma mobacos eni dia na won fan ko school Ampoma na kasa no ensemble bre kwatani seri ona me kano ya wo ba dia no le ni so ya ba dia no titi akola no seri akola ni peja no fana ma me papa ha me ma no ti ase na omo wo se omo mpene na omo akola ne nkotena ho bebi papa ya de papa de akola ni ya de akola no ko tu school wo ko yi akola no wo ho o de na ko ti de foforo aye ensemble bre kwa okay ensem bebre kwa ne de en na wo starting so na wo se ensem wo ho me pa cha wo ba mi yehunu ensem no wo ho ne bi sisi ase ame na o ka say de me wo office bi ame ye mo ye documentary kakra bi ama me Ampoma yakase kwadwe ba eche
ampoma wa ha kodwa kwa ampoma wa ha say no o ka bibi say sika no a wode ba no umfa mre no udi si wo papa so na wo papa di sika no ampoma ka che no kodwa kwa sika na nya me na ade brem yo nti hwe nya me anim ne ka no kre no wo pese wo defend wo papa defend wo papa sika wo di si papa so na wo papa yi so pe e to da so kwa ye kwakra sika ne ye nsanka akola no ka che se wu na ni be busu ni enya busu ni o e ya fini e wu na akla na nim mesere ma kwala ni ko bi papa na ho ni sha kwala no so me le nda atia e ma o se abi ti ape ande ye nko a ma o den ye wasede ye wasede enya papa o akola ni kwa kwotena no ho ni hia ye wasede kwa ya ma bibia o ba ka ta ya ti bibia na na o ta ta ni no de me ko pa me ho na me nya de bia na o ta ni ye o ta ni ye de ya ba bia wa ni so ya ba bia se e na se o ta se aden kwa no ni bi sa o ta ni ye de se ma pa ta ya ko ya na na ta mon ta kwa emani biti sa emani bi awa mani nso ade se de wo ka no ampa enti ma ye hunu se bia na awotwe sei na wode ma o papa so onfa man bo so bi sei me pa cho chere ni hunu se ba wote hey wo ya trofo ni kano sana e de mo no ankasa ebi o akwa pa se de ono so se no kwa pa bo sa akwa na me de ma no okay also say na wo so na mi hu se kakra ya mre kakra se de juma be se isi ame no ka ana ko fo chi kwa na mi didi kakra anka na mi hu kakra ya me juma be se me ka bi ya mi hu do pe o plan e bi atem ene na se ko eno kwa na e ko so me ye be tuni na o juma tem sa na bi ya bro na mi si yo no ma dia kwa je me pese mi hu ne se wo se dia wo ye bia no nani nso enu ti kra na nka wo pese wo dia akra ne koma wo papa no hwe no no enti me pese mi hu se bia na wotwe ma me di 200 na ekọ me di 1.5 na ekọ sei na me de ko ma me hu be me na e dia tem se wa akwala na dia be ka wonu hu bia ni tia ka tedi fees na be ba ni tia e de ma papa no na papa na ko tia akwala no obebi akwala no ko school no wo na wa sha ho na wo ko yi akwala no wo ho kwaje menyanya me question ni nya no o me bi sasa na wo twe bo so me sai na wo de ma wo papa se won fa nhwa wo ba no kana na kwa na me nya na bo so me eyi 2 weeks bia no na ma sai na 1 million 2 weeks bia na ma sai na 1 million na me de ma no what do you ma papa no that na mi mu da se bo so me ensani die me nsan ejuma me ye no mi ejuma nko fo echi na mi didi eti sa won so bi ni na wa akwala no ndi sa e bia sa bo so me ensani tie na mi tiri ne ya wo so hwe na bo ne bia ni o mi bia aba 1.5 na wo de ma no wo de ma ampoma ana wo de ma o papa de ma me papa de no e papa me bo wo de ma wo papa o bo mpoma ma ne yese me di sika ma me papa mpoma kwaje ne fa yi ye ba ne ho adwuma oso anapa bia na akwala ni ko school a ona me papa sie ano na eko eti okọ ho na okwaji sika no okwaji sika o papa no ho opon so wa fa ho edie na esesa ya ma me wo ho na wodi sika ebe ma o papa mom se wono na akoda ni ade ma ne sesa ese on kan okra nkyere ne ena bibi atam ni biabo ena me so no se bio wuntuni mekumi nto o ma bo mi dia ni no na woba nti kuni ato atwene na ho na ahwa akwala no eti se sen no be ko so nti ena e decide okay ti awa me fere wa e bibi atam be mi dia akwala na ese okọ na na ho e ko diska ho okọ je na no aduane wo ho nti ba papa no ho se bia me ba ni se bia akwala no be wo ho kwa me ba ni hu me ba na se ni ho e bia o na mi ni se o ma ho ni a mi sisi a me no ka se bia be se bo so me ni nsani a mi sisi ampoma enua ye ba ma me mra wo papa de ne so ansa
Ampoma ye complain ana wo ba no ye complain ama wo say sika no a wo de mo wo papa no okwa oteso onfani nyina ma no wana mpata say sika no a wo de ma wo papa say eya wo mfa ma wo ba Akos no woni mo say ya wo papa di edu on so kra no a na wateso papa ni tiri nja sada say eya Akos say me papa o we no o tiri nja sada leda Ampoma catch no because some friend kwadwama biem na emomo no wase wo penuabode wo pese wo kunu totwere mama mpa sho oboa de o kan nyina no kra bia nyi mo ni duada me mo ni duada oboa me mo ni duada me enka bese de waka me mo ni duada da ma branse ewuni mu no na no de papa so na akohia no me ne ne na no de pa mama na no ye da nkasa na no de che wo no many abro men sre na no de pa na no de no de che wo no anade no de che wo ma me hu Ampoma mensre wa na mensre mimi ye nkora ho adwuma se ya mensre sa bibisa se na no de no no de nya wa na bia na no bia na no menim enu no de nya wa na una aka se na no de Ampoma many abrio kwadwo hello kwadwo akwa me pa cha o se wo di nkomo sa ye ntan kate no why me sorry sir me say na wo ka se ayi Ampoma wo penuabode mi bisa no wase wo ma wuduada kai no bra wo de bo wuduada kai no eni eno de Sunday break kwa de me ka se Sunday break kwa no na nsam ni nyina so na me fa so e wo ho no che de sa de no si de twani nti ena me say nka akwala no wo papa no ho bia na bri bia me ko ho papa we ba ni de bisia me hu se me ba ni kwadwo kwase wo akwala ni be problem akyere no na hu kwa na so na so bo ama no o ti afẹ sa school na bi akwala na kwato ya papa na de na kwato ya no ono na ko yi akwala ni free school ho na ko yi akwala ni school ho na school a ni se bia ha na akwala na consider bia na bri bia no papa no kwa pe bia ni a teacher for ni na no ni na ho na mo ko school bia ina mo tu mo be tu train ka ba tie ena usi say na wajiska o tina usi say na wajiska adecha usi say na wajiska nti be mi be hu say de o ye no ene me nko no because you have na idea Ghana na idol eti ma say mo den so be ye ejuma ye e tuma say mo den na wo na sika o tina na odi me kwejina ha o decha na odi me kwejina ni you do person ye me ko ti a o person odi o person enti na kwadwo akwe enka mi panyina so obi nanka media di Ampoma adwuma no kwadwo kwatumi ka che ne se ko bibia na wotwe mede 2 million na Akoma no me yi asomesia dance na wodi twam ya benti mede sika na kwasi me papa so ba na untumi nkire me sa ne ma we nyina o and said dance ye bebe munti wodi sika no kwahye ni se mu kura na se o bonya hwe eti dance ye bebe mu na me so mi si ya na ne de papa no chose uke ka de na ya so ya wa ha papa mi fi o fo nyina wo ho o mu na mo ya ma dance fo papa na kasa so wo ho na papa na kasa kwa na ho o fela me papa kwa no o te me pressure ko soro na chose ka eza me ko hwe de ko bre na me ko pe di ba e hu kwa de papa e betem and na eti nam ta den ti na me de fa say na me for di ama papa no because I know wako na papa na yi ama o tena wo ba na papa na yi ama obi ehu no e o so papa no wo no obi ama papa no eti wo edu pempe so bi a wo jina wo si akwala no kwan se na akwala na ho bi ono na esi akwala no kwan so ma nko ho bi o kwadwo akwa ma meti ase ebre a wo ne papa no ekwa o papa Mr. Akwa pe school no o bo ma me ya mane ya se me papa ekwa pe school ama na nana
Same bo me papa man here. Wo ba oyi akra ne maame amane ampoma bo no. Papa ya we, when you are away pa. Oya papa de ko pay school ni ma mo ba no. Oni papa ni nyina oya we se papa ni oni papa ni nyina na ebi o me ko pay school no. E bia ana me papa ko se. E wana mi ni anu ni nyina na o mo ko ye. Na no se be. Ebi a school no no e be ye. Bibia ni ko na papa no be to train ka ko school. Na ade bi ko papa se wo papa na wo akọ. Kwadwa kwa bibia me papa BBC me papa betumi akọ me pachi wo ani die ni awobrase kwan so wo no papa na wo akọda no Daddy say na bibia me papa bibi tro akọda na me papa betumi akọ me disika ba me papa me yese ya me papa onsan fa oba enkoma papa no ne ntena na besiden wadwan no ahohoro na kosu akuma mu papa no tie no one me maame na tie oba ka no ho e na tie nye papa na na tie ho sa traza one oba na tie e na me so ejuma me ye no ka ejuma na me ye na onye bia ye o tena hu nye bi papa na anye su papa na to bi ama me e na me be ye enti na Akoma na basa hello kwadwa say enti sesei wo pesa wo gi akora ne na one wo papa kwotena men say ofa pala na mai na ye ne ntena because you see asade o tie no onya ndu sa sentence ono so na say de beba say e bia sikasem otuna sikasem abechi sikasem abechi bio sikasem de dia wo sorry for deba it is hard because of this sikasem nti na me okay bibia wo ya e sa wo yimu desi nti na me de fa papa okay and say dia nka bunya me mpani sika no e de mano okay sika me den de me sane de mano okay bebe se bosono mi ansa bi o se de ko be se bosono mi ansa ni de ko nan ni Nejuma e basa enti bosomi na ya semi because of Akoma na basa no won send sika ema wo papa so won fama Maa Akos basa bosomi mi ansa ni won send akra ni sika bosomi mi ansa ni die ni akasa kwa po ni ejuma bia ye bada no pay apa didi basa o say anopai wanya bibi kakra family mo odidi aba we no kasa na fofo na ne na mu en ma to o mu kwa na to bibi en na me bi ana pa we ya me no kasa oh kwadwa kwaju pa che me se bosomi na ya asam yensam nien once the kwanto obubotom da ani me se ko fo na me didi ko fo na fofo na me didi nti se oba ni bibi so oba school se won ko ti se nipa na oba ma me ka no me bua na kakra na o chese ni nyoma bi eni so na e ka wura na de dada bi e wo ho na e de ma me le ko na me ba na me de ba na de e bi an me akasa na me yi ka no na me ka me se na ma no e de du me se ni kama na e de du de di krampo no na nsem bi e ko so no ana me so okay sa de yon ko papa no ni bi kana papa no kini ma me bibi ade to me ho ana pa we ne frɛ papa e bi frɛ no kwa no on tiapo e no da ho mate on tiapo na mso on kana kuma nti le bi tie bi anya me da ni gu so na kwadwa kwe bible so nine ne miensam ni a wo kyese wo nya adwuma na no me frɛ video call so na wo de ka Akoma le na fo na me die ma ni die me video call me pacho bekai pacho ende me kai oh na because go away video call na won kai se ben na watwe me ensam nie no woni lady bi ye video call na wo busu go away na wo mali oh e no kre na no kwa na ma yi mu na pacho tie ni me pacho mali na de ko ye na wo ye ni o ma ni bi obi eti da bi se wo horo so ba se wo horo so se wodi adamfo kurachi ne ko malia enti adamfo no wo hwe wo sansa ne ne fa kan ko mali wa bra wo ma ka pre ba kwanto boto mu
Hello, Mr. Akwa. Yes, sir. Hello. Mr. Akwa, so. Who papa Mr. Akwa Jinaso mami. Mr. Akwa memo ha. Mr. Akwa wonana Akosua ho asam na ye kan wa ha say ye na. Wase Akosua. Akosua why? Akosua wo ba ayi kwadwa akwa ba ya woni na poma wo ye. Wa no. Me huno bi onu adima no so ofo na efia. Oya oba ne friends eh. Me akasa da me di afia. Wo meka wo na afia no onim. Wo ne wo ba kwadwa akwa. Ba no ne ye na afia. The Bible says we should be the oba akwa disikaba se fama onana ebi owo ebi oso anu ateso. Hello, Miss Akwa. Hello, auntie. Me say, efia bebo ya mane say. Akosua wo ba eyi kwadwa akwa. Se we diskama o. Se fama onana akosua. Ebi eho anu wadi. Ebu aso wadi wakwaye wadi ebi nso ho anu wateso. Opani, enu ne epese ehunsa no kra bi wo mu ana. Auntie. Ni oba abayo no. Dia no awa bayan nkwen mi hu kwa ko jure mi sa mi sa mi ba diskaba mami na ma tiskano so na ma ye ne bi akoda mi ana me hwe no mi ana me diska all the time say ati in fact dia why wo dia why let's say if you obedi media to media enye enti media ma ka ten say media oni ma aba no me ma ho me ba no aba owo tamasisi a ewie ya oni ma kasa but ikwa bu relate say ni za asem kwa bu mi say wetum de dada won fe no na to oni mi ka ko hene no aba Senegal or the car or your driver onu ani bisano onu ani obotu meni obotu yemi ko oti oti ababu side wo on car kwan neni kwana na ofa suko na ni subanti no me ba no pese ohun neni enti onu an fe no me dey say baby awe gumenu ma say ko bi say me bari discard ban na me titi so a me da asi onu an friend na fi di onu be kan onu nka na me ya pa did there anti in fact me ya ka fa ya pa sa dia wonye ye obi beto so na wo mu wase panimu sa na wo twa ntrogu ne so no Efrine ubeya no na mom ayi opani akwa aya wo ba no wo de sai na bre wo safato wo na fama Akosua nko school like na watwe ya wo bre wo sai auntie we dey me ni fi the market we dey there be Mr. Akwa no dey wo hwe no waka because me pese me hu sai aya bosomi na oba no di sika bre wo anasa na watwe ni on first stadium na okay na what the brown say because the mommy be you man or the 1 million or the better me from akwada no na ma from mami na me the amano ya say oni dia na me am hwe no because oni akwada no ko wadi na akwada oni ko wadi no na me ba ni ba frame me call na me call na obi say na me bi say oba no hin not we ya enti saying na small kind na me ka chen say ko du lukuni o mic kumasi kekeke abaye nku anu hu dia me dia ayefe ma me amehwe no na me am di yin sen me ya di besi
It is a catch and me ban and queen, damn me, I mean, who say, walk or ban of no. Imam, you did in the end. It is one in a you. Say, no, I can couple say any question, and for immediately. Let me, Mamma, what you saying. You will one or ban back at him to copy them on my meeting. Not the coin. All ban or the aquadani by, no, so aquadine in them to then be defamation aquadan. This is a time you are more on Miami, what them, even who feel magica. And now on him say, yes, you can all Bagiano, Wobano, Quadrina Diama was a famano. This and say, on more on mammy chain, on my dim, Dokuna di no mamaji. Ampoma, once the semi miss I say, a year, Jessica, Mo, and the docono, Nipa Yosa ye. Answer na me coffee hono. The banu momin a frep papano, a bisana papano so akash was sending in an eniska in Tia Kwankwaji. It's here the acquire queen in himself with Jacona send this can more papa ye quakwaji. Na docono, a crown of Cosra papano. No man a docono, and tell docunu in son fambre. And alas, be so called no man and more, and monoquave 3 cups, not the man is on fambre, and one on aye. I saw San Wako. Auntie, I saw Miss Bella, me Banwaba, with their friend. Open, sir, only no matter. Me for no man more now, this way. What what your papa? One who should have money to be. All right, sir, me Banana to be a woman and says, you can think, no, the more aquadance of women, no one, yeah, me, young woman, me tell you, back. Oh, I buy you an uncle, me deny yourself, me back. Oh, me deny yourself, but not some more kind of missy and minter me chain as and you. Me catch me aquadan, me banny catch them so, that aquadan so bone chain or coach to crop and coming to them so, they are can be, no credit. Let me want to cool or home. It is a damn meaning record. Let me fry aquadan or my mean now more by. Me hear or buy no account, yes, me a coach to make a trolley deep. Me many be. We be a school now, according to my offering broadcast according to South School, no uncle. I'm how? How's uncle? And now I am master, wouldn't say. Now I assume me both, so wouldn't say, Uma Kuranu Kuska, then I'm a papa penny, no one answer copad mission Macrano. Mammy, I cry no manako. Nejina kwala so me koye ma me ne papa ni nyina ne koye no kochira kwala ni ti eti edru fie na akra ne ka che me say school na papa ne de ne koye no ompe na wo wan na akra no kona na ope baby wonu de bedi tete ma so eti me ka cha akra ne se obekọ school no eti me san ba papa na papa ne ka che me say o papa ne send this ka ma ya akra ne be sha se dia akọ school eti akra ne nko ne nyame ado papa ne diska ne ba awo ma akra na be se akọ school no eno ano no ma akra no ansa ma bi menti ase wo ho obi a odi ne ba akwato so onko pa admission o ma ne papa pani na ne mo ko pa admission esi den mo ko pa admission e be wie na ni sika odi ma na ko school no sa papa ne ka kire mi nti me ko ho na papa ne e ka no na me ka je nsa papa wan ka so na o ka kire mi se sika ma ya akwa ne be sha se di akwa school nti akwa ne nche kakra na na yire no so mpo ho bi nti na yire ka no kwa ne kru be di adanse Mr. Akwa what say di ampomeka no Auntie. Mr. Akwa o say muko pay school ma akra ni nyina awie ye no wo bai so be giska ma akra na ko school wo say kwadwo fa iska ma na bi say asama okay auntie nukwe bia ni akoda nukwe bia ni ni ka tell say akoda ye ko e wo mi ka tell say e mi ame ko so ni mi ame ba nukwe ni ai obi bi mba nanti wo be di ni de be ni wo ja ya ya me eti uni ana osi school ka de yan kasa na ye beto apam ake Mr. Akwa ni fia mi tini ko apo sister bi to ade wo homo me ka chense se me akoda na obufi ho na se mi ni wa sika bi o bi a wo fama no me ba bi discover man akoda ho o mi se no ana se o peso o me won ti mo mbe mi fi o me bi se sa se mi
na woni wa dia mo akoda no mi kiri oye mam ya mani anje no hu mu mi se me ka tell say no se o man chop money won't ma ba ni me ban ka tell say eyen si san akoda ni bi na smo no di o pe tell me say already na answer na David answer na akra no ebe ko Mr. Akra enti no se ye kwa ekosi nyina ne set wo ba kwadwa akokra no on shedan fa sika mra wo bebre se fa hwa akra na bi ho a eye wo awu botom sika mebo a mi anti mi botom sika na bi nti say anti me wo memem kwa okay me wo memem kwa mi ana mi hwe ojo omami me wo no na awori guy by ti me tini ntamwa ona ne system yeni wo na wo tell me ntia nini ka tinchi sara ganadi nyina nini ka ta me peso ni bedidi me dance Mr. Akwagira soma me hello Akwagira what is say wo papa ka say wo ntumi ma osika kra wo de ba me hwa akra no wo mfa ma hyehye obo ebi ho no ani botom sika ene wo de papa no ka say no kra pa no kra say sika no na me ankasa ni say ni sika de mo ba no ni ha me say me direct e de mo ba no na me ma ba ye ba san ta e ko sa say stress me bi na me ka say okay ka de on ko me papa ho e no sa say o ko me papa ho but you know na so na ni o to ko yi e ko yi akola na on papa akola de ko school ho ni o de ni ko school for o mi ti book then kama ti say no ta nya hi ana me sa go to ga sa na mo no e no papa ni ti aso na ye ni ya pa sa de ti na ti 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 na ya dai asa ni ska dia ma ba no la se ni ba ni ke yi ana mi ti da ma tele pa no so ni ye sa de ni bi Akoma FM. Okay, akola ni ko ti e bi an papa ni go ko fe ya na ma to njem kama me ayi kwa asadi bi ho a wo ka nokra mi bisa wo se wo se na obayi twa wabe enti se dia wo papa na wo diska ne kosi ne so na wo de ko na wo de ko bebo so me nan asem yensam nie na wo nya adwuma wo papa so se kusika ne ma na de to so wo ka che se ma because of papa is coming ma na you are every day coming ma because the papa o ko se so ya re so da ni no di ko na dia ma no eno dia te bro the year the time no eno dia te do all dia to no bro ana di visa this is papa is coming ko ka dia dia papa na na di do to sika eno de buane because the juma say na say no no juma say kwadwa kwa o papa ye no papa di nkomo sesi ano wo papa ni mu se wugina so wo se wo free Senegal ba ye kwanche na akotem se so wotem o sentamale jama ani no so ye no di nkomo na de ka ko male me no de ye video ko na wo de ka ko male wo papa so se wo de ka ba right down no have to see am to do am na we onu na ba ne ye ne dia e na me ho ano o da me ti ni am ho ano ama me hunu se wo mali ya adwuma enka ba o friend no emeju o friend no me de kan ko du ho ati ni empty hand ukwa omuja wo ma wo ba empty hand wo de ye show se wo de ba wo papa so won tan fa ma ban bosumi na imunie kapre mai sempo amai na mi bisa so sorry wadidi wo so wo da na fofo enti wo di na fofo achi na kwa Senegal wo di na fofo achi na kwa Mali wo kaka because of so much car so fra o mo bere ho di ma dia mani eti o ka ya driver kojo wo master so wo ye master mate wo ho mate ye tua ne ka enti kwadwe we dia ya ne wo ntwe ne tentene na ayi wo ba no na say wa yade pa ai ekuru nyina tutu akora yi nan bra mi hu ye mi sui nyame na abo ama wo ba ne nan se sisi fomo ye adwuma ena no ayi bosia ba bia wo yire kwaje bosia e dia akora yi ko hospital nyina me ne wo mu nyina akasa enso wo ye adwuma se kada ye ni me wo se etua e wo ba ne ho ka ne nan no nke betwitwa
ka be free kwan so be babon so won oba Akos ne nan mienu enke twetwa free ho nyame na di ye ho afofie ye da nyame ase e ka da ho a ye betua bra da nyame ase se oba na mu but e ka da ho sika e di no ko hospital nyina sika na wo na no me no pa kwani nkomo wo atwe wo yire die mu ode me na me pa ne chew se won to ne bo ase abosumi nan ye sika mai obey wono na hwa akora no obey wono na hwa akora no Let's be watch out. Say, yes, name mammy can wait now. Now, yet dear warrior. Say, would this can be so and see what papa so obey you say, or what papa say, what so, where you sue, and I say. Ye dear, ye nisikan, yan yanashe, ye bay ye dancing in trodo the amount, ain't free necro, Sika de Beshakosia, a besumeso. Sika ya de besha oba akosia ebesime so Akoma FM Pacho mate na fe media me ya dance ni media ewiase ma san nyina hunu sa Maa Akos wade obi sika na me ni so da enti ebesime so na ma ya dance for why Pacho mate nyame nhira ye wi a ye besan ni wade nkomo biem Pacho me dance okay Akoma 87.9 FM. I know. You see, we are so kind of cry. I know. Ye. O papa so face the gaba. Menu ye video call was menya adwuma. So I want so na ahye ho no. So look out to me check. Oba. Won so ye dia no mere na jiska free bem. Ko boni dua kodi natem. Obesi da diska na ma. Mama mpacho me moni dua. Me moni dua krampo de me mo bi krampo da. No cry ye no cry because me bisa no wantumi anka. Na ka ba mu oba boni dua ena ma me waka chem de no cry de me rolling out me bisa no wantumi anya no. Na chese oboa. Na emom no me hwe wa bedi natem. Me mpacho David. What they yaw back can be actually no canocre. And yeah, no cray. What the yak can be yaw, Eki can be sure. I can't Casamini natem. Some me show one no so on the formula. Ube channel, brow yaw, ube chat. I fail what was to say we're doing yaw. Akoma FM Also one tea sikaso de be or crown the banning febima. One in a dinner bottom sikama. And yes, I also didn't ban so hoya, say free nebano. Efri nebano se nebano amfre no mi san se da mi hie sika no so anche se ko na ho na ma send sika se kokwaje a mi hu sika dodo a wo de asend o papa enti so obedi me ho ya wo di me ho ya so wondi nebano so ho ya wo ni nya gina nebano so nebano na enka no kre no enkyere nebano e mani hu. Okay, na then na wodi wase achi na mko pay school aso me hwe ne kasa kra no a enye na mo pay school wo ma so ma akra ne nkwa di ntina ma papa pen mo ko pa admission ko tua ho ka no ma benensi school mo da mama me pa cho school no akra no di kan ko bi o ba bi dada na ho na disuane na enya ma akwala no na akra ne kire me say o pe Roman school iti me fa ne nko iti me di akra ne ko ho ma me bo ma de ma min kire mu njo hello kwajo bache Kwajo bache. Oh. Kwajo bache mpacho wigina so na kasa. Kwajo bache. Eti for kwajo bache gina so. Oso won kasa. Kwajo bache na wono age oba ni sika di owi oso oba na koto ne ba. Enti won tua ni sika no. Kwajo bache. Yo. Want katina safre ni bi mo bete why? Me na me pacho me kame chire mu kakra bi achiro na be chire suku a wo beko mama me ba akra no me akasa me di no to school na say school na mo akra no na oso ope Roman na me yi ne de ne call nti me de ne call ho a wo papa no wo frɛ me no na me ka cho se me di kan de akra na ko school mu kra endi bo so me eti sa de a ane mu ntwa me kwaje bache Hello kwaje me mo ha Anya kwajo bache na eka say yo kwajo bache na ayi ampoma Alice hello kwajo bache kwajo bache esika no what so one chire wa yabani abekro
Kwadwo se wan chire die ntia wo fa wo ba yi sika ma no akwadwo ne yenya wo se ye free kwadwo akwaso ye kwadwo ba echi ese kwadwo ba na asa ne tibie mu mpa sho bi eni ho me say wo ba ne sha on to me decide mamo ba bia mu sika beso e na modi akora na ekọ makotu yetu sika admission wo wie ya wo say akora no sika wode ne be ko school nti na wan ko bie mu oboa mama no crow na so my admission adan no man is can go school at that time na me also made the misika akọtri admission ma akola ne dada wo ko school school na no ko pay school na ye wahie na sa o be ko kan kre enya sa 3p garlic mesa wa nya de 3p garlic mesa man sanja tum adre no bomode na hye ne so say ye de ewo ne garlic e na afra e ne ye de aye ya say ye so vitamin C minerals any vitamins ne ye de agum and I just say ene ye de aba bonten ye de aba bonten edio ene ye de aba bonten ti hye ne so ema me na ema won sanka bi waye kase do stroke nti hye wa wafu na ye kapu wodwo so antentem anampo kra se wo kofichira oyaw high blood pressure na bomode ama won sa enka 3p reka hinkra abina je se 3p Francis waja se 3p meten nka cho sa pepe na gabema o se 3p garlic mixture enu ti bomode ama won sanka bi there is abuaten o se 3p enu ana ekro Daniel ba Misty Colinak Apidan Angela Subenya bi 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 na esana suma me grow fine mojadro no wonum a wutumi didi eye grow fine wonum a woda wutumi da eye grow fine wo fiti crow ensisi so a ubanum bi oba bibia ba kamade ma eno a eye grow fine yo grow fine eye dupa Mr. Bakware na custom room smart ebo obo ase Fred Mensa ba pedan pure leaf chemical ene e ba show biemo enye na bomode ane Fred doctor e was 0244 596532 0244 596532 na Emma Wonsanka grow fine emojadro no ebi roka clinic limited pakum capsules emma somewhere pakum nensisi wonma bula matade no enyina pintin ememunya den emma ne mo adwuma emma jenika 442 no fa wo horo akoso yakuma enum fa wo horo mu nonnom wonum na yem adwuma di congestion exercise ven capsules your friend VNE emma na dro prostrate yade beko wayase a wodwon so aya na ye no ne nyina so ebefrɛ Medfagen capsules dia eboama mo jade afrisane ye woni padua mu acute sciatic pain woda na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumaden agodefo ma ne meme de mu hia eye Medfagen capsules ne bi akokra ne abrewa no mu a okojo gina no pa na brantie ne ababa wade ani ni asemu kra mesra roka connect limited wo kuma se alaba abu station woni school house in addition mo bomodia na freyen e was 0248 885040 0248 885040 yemre na fe yema mo update no emfa ye ba little kwaku ya na message ni beba wo mo wa adwuma mu a eya wo mo ntimi enhwe bie no wo sanyumre na wo mo ebisa wo mo ebisa ma ne ho tesen nyame adom little kwaku ye nemom no me pese enka wo bra Facebook se ya little kwaku na chi no da bi first na chi no pa no fa na chi pa no to ho mame na yenhwe say improvement ba there be a place a chemu improvement first no na chi no on say na natie and I catch am say hadwen enti doctors ka say yemfa adrobi tube bi yemfa entwitwi yento ne ye de srasra ho me pa cha ene na chi no ye de e kire wo no hwede na chi na ye ayaka makua won dia leto kwaku na chi na ye me say eye dro no mo ye say yento na yemfa sra so say be ya say de aye wesra won achi no no ama ni nyina afri ho kama e de ama me ya ba ko be wo ho and say we yo say ba ko di zoom me urade akora ya bre because na ba ko bi ani ye show no na me hu ni ye no na mpese etiefo ohunu na wo mu say ye guso ya ye akora no enwo adwuma nti say na tie first na say na good worker pie ba say na na tie
but nyame adom nyame aha ne honam ni nyina afi akuya ni honam misro said the bra Facebook live YouTube live and Onia TV edaso say na na radio na ye na ehu yare ne won yam nti say yi pie santi ade be chi bia wani na bibi so na epie ba ade be chi bia wani na bibi so na epie ba enti say na netie ye hu kane no say na netie bra Facebook live bra YouTube live and na television Onia TV Kings TV wo benya bia hwe so wo de bra na behwe ye pesa wo ba no wo behwe because e wada romanti and na ye nyeska to say nro no ye de ya bra ni ye no enti say na netie but enei say na ye waka fa enei dia no to so mame say na ye nyame adom gradually nyame adom say na ye ene momoa nyame nshiramo edro ni sani yeto edro ni sani yeto nti konka kranka ni hu ina mani ache papa dan dia wo yamushi wo musi na wo susufuri hemfa enam sinya Akoma na afa na se die ne yare no epie free ne yam banti ade bechi bia foforo betumi epie aba nti se na ye na yakoso akai mo se adansidie no de wa mede bro Ishmael papa me ye yan ma forward ama no Ishmael ansa na betwa ye ho aba no bo the odisika ba ye o 30 cities menim 30 cities o 10 cities na ode bebo aye eno na dance die ebi ne ye bo no Mako michia ni wo panfo nyina me dedi wisdom me frefri dodoa asabi me tanhwe mu program pa na dana meti se amafo de lete kwaku hu adanse no me so me kan satana makoye djuma bi na misika no lokie nti sika no lokie na me kan se Yakupon and do take a kuba idea, and dear, o mammy san kamiso misika na be yibi, na mintime boa aqualano. Sadana me casa sem na dichia na, a master frame se me beji misika, and ti mi jessica no mi mu 20 Ghana edison neo, and ti wesu enemy so dance here. Nyame ensha papa ene memampo ene di dance ye eye mama na broma ne sa kane de enti adanse de ne de me se edroso pi nyame enhira mo no nkoso enhira mo enu nti na munya dance ye no because de na akra no na we kra no ne hu to no mponi o hwe de begugu ho ya enei ene skin no asen aye sei enti yegusu edase nyame enhira mo yegusu aye hwe no akaso benante e ka kranka de agu ne honam no ye hu se ya make improvement ebe kwakora na afi ya hwe ne nante no so enwo asem aba adanse die ne ba ena eba edoso bebre ye be koso abone maako ede achemo na mahunu se nyame Akoma FM na fa bitwi ma betin so say ye baby no wokoya enka obi anso akora ni muzida because said ye na ni nipadua sitie no ya ye no oboso ni mukra bia obehye glass ansa waso ni mo but medama say Pastor Julius na nakuya and evangelist and afi Ishmael the father obi anti akora no kwa wan hwe said the akora no ahu atutu akurokuro sitie obi akoma ba so say ye mua akora yegusu dase yetiefo anim ene wo yini yede ne kwa hospital ni nyina wo de ye kasa no na cheso etru ba bia me pese eho no a na de atoso amaye yakoto sere yetiefo ema omo bua ye ne ho nto no yegusu a ye hwe no basa ye hwe bosom me ene na kakra transformation na yes little baby yesu se bia obeye nipa biem kwa je se bia afi na meni nda kwa we did it time ekofo dia dance die ba dance die ne die jai wo mo support ye adanse no eye bebre
0599 mami fa we fam wansa 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 WhatsApp 0245 301462 0245 301462 wọ́n mú bu ayẹ adansidia papa adansidia lo ẹ̀chẹ́ wọ̀ mo mo yẹn ṣáàdìẹ bi wọ́kà pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ mame na yẹn kọ́ ne fast fato so mame yàdí ni bá yẹn ẹni ẹ nti fa pẹ́ẹ́ ẹnẹ́yìn na yẹn hwẹ́ mipatwo o díẹ̀ ntí a mu bu ama yẹn hwẹ́ akora no little munya dansi die no die mu bebom pa ya gusu na mode ba no die ntie nyame ya mamu no enie na wonim na mehwa de say little kwaku ya din ba foforo no we say no na asa wo ye broni aswa ye ko so ale na me ka me say ya we nko sana ya yare nko akra ne kala kokoni na sana ya ne nine no ne ti no we no beba later ne nine afeyi bemu no we no fa be na chire we no fa ma chire na start say to twena ya be ne ti no ya ne ti ko na ye fo na ne dia ya no eno na meta say ye ti fo hu difference ya bemu yare nko eno na me pese yare nko na enti akwani kokko no na nye kokko yare nko na ni ti o se na ni ti mi ne kra so no to ba din say me o se na me catch us na kwa na ga so ye kokko o se onye kokko yare kokko o se yare no enno ani pedua no so he de na ne nan ho aye hyenhyene to o tu se yare no ho enno ani pedua no ma e ma ne pedua no ehunu de esese eye it is already three any na nim any say na dot na nim ka no we ni ebo say dot be mrs so konko one because have cars for ni na sa na we na make no pastor Julius me patcho me so obi a me hwe bi tie radio baby awo bi me Facebook no so me be asem na ye ka YouTube live ni ti wo tutu oku nyina se bi yarefo obi ni ne kuna nka se bi ohwe ase o ana bibi na ye no but oba ye no enso sare asi ene ye dia to so no Facebook ni Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 bra le phone be me person wo kuro no ene the doctor Sadaruma ene Madaruma enso sare aba ni tin ho ne wu ni say sika wo de ma yes na fan shakura no ya be hwe no na dance ya ba mo pa cho mo re 1 month 1 month na ni tiri ho aye say yi na say 1 month bo so me mo hwe neti wo se ta ye no enei mo hwe se de site ya de ni mienu nyina egu ho ya ni mienu nyina egu ho neti kwa no oba first no enei se wo nsu a sa wen so a eni nei e ba to hwe yesi aye enti se wo sika ka ho bi ena kwa no etire hu kuro no ko abaye sei ya wo besere wo Yesu di no amen wo besere e wo Yesu di en ko fo dia dance di e ba se wo su benya bi 0599 814 926 0599 814-926 0245 301462 0245 301462 fawodie ebra mayentie adasidie baako a obi abadio support little kwaku na ya hwem yentie adasidie ya wada no na mode akwara picture am zatin sana master ti kwara me na me hu yenti me hwe na na so discount mo nyina 150 bi sade so na me kora me koto nuro na me de 26 na kana ba sene ya bofrey mama awan wasem no ana photo ayibi 599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 WhatsApp 0245 301462 0245 301462
Womo mo bua ye adansidia papa adansidia no eche wo momo ye hwade bi me waka pepe mame na ye nkɔ ne fast fatu so mame yade ne ba ye ne enie enti fa pe enei na ye hwɛ me pacho di enti a mu bua ma ye hwɛ akora no little munya dance die no enie die mu bebom pa ya gusu na mode ba no die ntie nyame ya mamo no enie na wonim na mehwa de say little kwaku ya din ba foforo no we say no mchumedie no eno a na waso egusu a wutie no yenkwan na ye ne second story nkodin komo better memwa ye no na pom te say nyame adom ye de nyame ase better yenkwan me pa cho ma asem ne say eye bra na me ya abofra no ena ma bi ni kunu be fa me ese o mo na me tena asetina ni mu na me ne te no anu wakunu nu okay okunu nu free mu ka me ne ma me ne mba na me som osom na me som no Akoma me pa cho osom na me ne ma me te no na on the last born bi wo ho no wo akwantuom entu obaye na obeto me wo fie ho no no obaye na oye se opeme na me ka kire ne se no obefa wo a obefa me a wo se ofa me okay ntu ofa me na wo ne metie no se be ma no ye hu na kira kwan be ma no ye hu na kira kwan nti bebi kura wo bia no won yi no ho bebi kura wo bia won yi no ho Rahman damani na me ka no ho asem no ekina ne week me ba ha enti na masa ba bia mi se si so ba bia wo woni wabusuya mi hia mo ha se efi se kwan ya mo de me afa so no wabusuya no opapa ne friend ne papa ti ase o ma meti ase o papa na ni ho wo mu nyina dim ye nko ne bra pani ye friend jo ofajo de otos ye friend hawa ewa bampo atonsu oja ene wo de otos nso ye friend sedu o kumase ha sei tafo omunua damani na meka no ho asem no okay ninua email nso wo ho asana wo ho omunyina selfu omuso wo ho okay me ba fie ho me no som na mbe som ye no enya som ketwa som me hello good afternoon Akoma FM me pacho wunia ne Raman okay wunia ne Rahman ai awo tiri selfu wo fira tonsu eja atonsu eja be ma na wonu wo nkra ni ye fira ni damani ne be tani me pa cho an na re nti na wo bisa mi satem unia no awan damani ni ya no so a ye pen picture nso so a so o meje nkola na won hwe dia mudi mi afom na nya asem ketwa e obi be ma no awan ne beta we no awan ade wo ko ni ye wo do fam wo se wo na mi me ka ho so bi na me ka ho na mo ka ho me ba ma fie ni nyina fi se wo ba ma ha fie nyina e fie no mo ba me ba fie ho na nya me ho faso ho wo ba ma nya me ho faso ho na wo se wa ba ma me mamba ma osase wanya me ho faso o fie ho wanya me ho faso bebre free satama na o trata na o de boy se ne ba ho no wana na wo fufuo ma o mudi wana na wo fufuo ma munu ya na nya e mu kan anim ma o yi ho ba enti sani ya we salifu na kasa no me pa cho salifu na kasa na wo ye de bo ano wo se no wo twa ai oto trata obeti na fie ho no adwuma mi ede bia mi konsuo ankore dansen ensi wanya agura de be kina nsuo ni nyina asa ya friends dansen na disaster na chinu ye tai fufu e no ma mi gina so no ma wo na mi nsem nyina si na mema no ba be dware no ma sa kwora so akwakoda wo ba ka cha me se wanya me ho fas wo kra na wo ma me no som na ma som no enya som ketwa ke yo bara hia enka wo mpene eya oba ne edi sadi na wo ma me ne pasam papa ka kire na basha bone na wodete ho no wono na ama ne ba ne ye me sa wo nti ya wosam sori e wa busua ni mu me fa nche na mo yusu no na bra ai salifu ho na wo ho na ni tua me kwa no ho pradru adwuma ta me kwa no ho e ko bua no na afuo kwansini miensa se kwansini nan
one any system meli me na ko yes adwuma no e no mu bia school na me mother ka say ya bia school na me wa hemfa e na ma me ka say me boa ne baba ko e wo wura so e no ma me bufu ye na ka say obeje me say me nsom na na say Salifo. Hello, Salifo. Munyina manya me ho fa so nkwala no so ya. Salifo ya be bisa wunia wani beta wo ya no mo na kira kwan. Me pacho safre ne bi. Tuaso. Na me kasa wunya me ho fa so akora na mbeti na afie ho no. O ma me soma ma soma no enya som ketwa. Me kasa wanje me se boso me so obetua me ka. Wo pam me no so wode ni sadu ni na du na pam me. Enti ni se musima anya mo ho mfa so wode asom na ma som mo ma me no 18 years na boso me bia meje 5 million na me de akwa me bra 1 year ni 6 million mo calculate 18 years no na mo fantua me kana me fa nkwa me bra sa papa nya hwe abone nya hwe enti wo ba akwa ye na busuafo na obi anfre obi ansifie kura fa bro lo nka kura mbre me se beta ji na fa ya den na fa ka kokokura man kura ni busuani bi anso mfre obia busuani bi anfre obi anfre me o ma me no so sesi a chip na minim no wa yi ato ho na mapeche fofoforo de aman na chese mu hu me hyebre ana mo de me fa sa akwan no so ene enye yiye kura mpo enti kura num na mo wen omo me ho ebi ani ma me ne ho mpo obi ahwe bi ma na se peni no na wa kwa me ma me ho omukoma peni no ha na okwa ma me ho kakra no asaba be ma no hunu drama ne hunu face ni 5 years kura e kwa 5 years mani se me ko omopa me na me ko na obaye na kuro no so obi adu omatem se makofo obi baketekete ya ye ni se ya sa pam won nkola num nti ya nungu ase na omko se sampanyimfo ne brajo ene ne maame ene papa penu e friend of Gandhi ene omu di animu of Gandhi kura ka chem se ene na mafo oba bia ni ho benya ni sei nti soma me ne subampa me ti area ho mpo no papa ni se obedi animu no opebosia na dama ni oba 3 years no kumase ha sei no waye de kakra wanya to ho no wafa mra papa ni se kwa bi oba fa se obenya sika ma ne de aya me ho ade na ka me ne na atena hwe nkwala no edu no ti no wo wona mpena de ofa mpena minnim ho hwe ya na sister be yi mi so asitire wo wani daso wo ba bi nti no koye no yi nani 1 year na metina me ma me fie ni nyina me ya na me fight abusia nyina yuomani se munua ne na enya nti me ba ho ma ya moden munua ne na wanya ne wonni suban papa nti me beta me ba ho de ne mai ahomrase obua me de mam me dafam na mutietia me so se na nka aden wo soma busia ne fie sen me soma mo 18 years wo kwan na wo fie sen me kwan na me wo be 8 years dama na mani afi bibia na minim ye dama me tire ni mentem dama ni sra wo fro busia na no awu num anakwa be so me pa cho da bi wan sra me ene wo dae wan sra me wo repeat me Europeans fi se kwan wo forso me wo repeat wo yes me kwan of fast repeat si wo what because of frame se membra mitimi da ho me ye student ni timi da ntem by 7 na ma wie me di bibia na dusua ese me sua no na ma sua na makwa akoda wo ko chinchina no oba bu anan going no wa frame me na na ma me se ade wo sin an obe bisa masem nti oya sa me se amede me jame na osiso mi mu na me se jame na me nkonkoda me mpede wo ye no no ma me wo ade to ma me wo o ma me ya bashamone o ma me na ma sa no ma ni nyina baaye me ka kire na one ne ba no ye 1 bet me ka kire na no o hyeda ka se an onja de o ye ne bet oboa wone ne na shuasuma ase na mo ya sa o sa akofo oba no wone ne oba o hyedem no wone ne ye huhu me ba na o matwa so o mo nka asem no o ye kola pentecost asore dan ho ene wode ko nti ho no mo hu se ne ba na sa be fo oba wa ha se nu na o mo hya ase ya me basa wo fie ho no na o mo tete me an na okro hu nnim fa so bia wa ha de maye an na se bebre ma me kro be pie so na ma me ka se ene de me ba ne ni hu me ba no hu nnim fa so na wo beta de so ma chichiri wo fie ha ene nyankopon be sane sa funum ba na ene nyame be sane no ene nyankopon ya adom ene nyankopon me ye de o mo pa me na me ko ye no ena me ko na me ko tina fie me tina fie me te what abusuani masom de masom ono ni sister hawa no kura wote ho no sister hawa no wote wo fami sifam ni sister wotoso mienu ma mema wo fami sifam wo se wode wo hu bida akola wei wo hu bida me ko fie oba fie o se beta wonnim be ma da na me nuane ye wo santia ya me ya nti wodi anya abotere na tena se e ma be ma bia me dada o ni ahwe nyame ani mo nyame pese
ubeji nunguasie bia wo kurom ha ana me se me bema bia ni ho nim sa mampo aton so agya ho bema bia ni ho woni me under say ya red say ya white woni mu da sa so no se metena se no wo so mbe ye me ho ade a meti ho se nyankopon ka se me ware bia mu a we ni me last of us me kire se me kasaba nti nyankopon ka se me ni bema bia me ne betena bia mu a meti ase metena se na matena baby se kuro ni so pa de bema be sa ba be fam wo kuro ni so pa de never ki se de mani ehunu ani eden nti metena so kwaso na me yeden na bema we bae obae na mo share ni date no mo ka kire ne se we se jun na ba yatim ti se wadada ya fie bebrebe nie ye we meba ba ye we meba ba ye nti watena sia wabre nti yenya den wa dada ya wa bre nti no anya den won tenase eye da mani ya ai because of said you was here the odemi famu no nti se wo pemia on be ya me ho ade eno wa me ye eno na fe do plan no odi atem jimi kwasia ba debe no twa madapa sabre no wo sen awie no mi kuta nkola 5 no mo papa ni edi sen Solomon what did you say? When you're 15 years, June on the 1st June when you're 15. And you're also when you're saying. On also on 12 years. The first born you're 15 years. 15 years. You're also 12 years. 12 years. On you 3rd July no also been 13 years. You're also. Me pacha. On also descend you're also me and Sanso nya say. On also so anya 12 years. On also anya 10 years. January no 4th January no also nya 10 years. You're also num. Do otosu num ni the 5 year or 6 years. Ena be ma no etimi no da to nkuda num e wo ma me na afia na so mutu kopa afie foforo tena mu me pacho da bi fie wa abusia fie wa ena o mu wu num me wu peni na ma me na papa beje me ena o mo de peni fo kuku da be pacho bu kotodwe sa se yi apepepe o mbaba be ye me ho ade eno ano no enti onu wo science an wo kwa akofa ba ne de aba be hyedem ho woni me wu wo kọ no wo ba no na me ni ho enti onu wo science wo ba na me 4 asa wo kofa ba wo ba na menyem last born de otoso 5 no na me ne keke na o ka kire me se nyame ya ka wawu aporo okoda hospital kra poda busia yi nani enti no wo kwa wo koi de ma ya mani nyina wa hunu enti no oba bie ni ho no ma bibi wo no ho ebi ni me ho bibie ni ho e wo me ho ani ni sa ba no enti ba wo bai wonya me bone da no ya me bone a river rock nyankopon ontua ne ka wo me sofo ani wo ba odi river rock Christian Fellowship asori ana me ko e wo ye ho no pastor Cosmos na da sa asori na enti wo se wo ye obone ade an nyankopon river rock nyankopon entua ne ka wo sofo nanim na sofo ne se sa gewe me ba 6 years se basa se no ogina ho we keeping no ogina mu na ye me hu ni saada nti sa gewe asore dem ha me di nipa ba ko mienu me ensa dance a gewe toso mienu na so wodi kan nti wukuro ntimi begina hanka se abai we wanya nti se me ba ye be 1 year ni enipa masi o mo ho akonwa kora wa asafo yi mu no enye easy nti sa abai we rock nyame na wode ne kantam nyina ni wo koye wa ma bi wa ma ama sofo na ni magu ase asore pay form ta kire di dwanto ko ma me papa se asemra bedu o nsem ni de date ni so obeba no de ade no kan ya adwuma o because we nyame se abayiwa yi a beta enya wo bone da de waye wo no obi anya obi sa da se wuyi ne ma river of God entua waka sister wodo ebeba onyame so no ane de na no aka o nti akatua ne beba se ye papa no so se bone no so na mo ya bekoso a aboda wuro kwapem bra ye behunu hwan Rahman no good obeduru ahinkuro se afre na na yaw mate nti ebehwe pagya mu mame na bedwafo mrem na fe me fa de tosum yensa ento aso hyane suma me se Charistic Ventures ena wia yi eno ani nupa ya ye no nom Charistic Ventures enupa Charistic Ventures Zahara me shane na J capsules na me kanfo ede amawo me se wada oye bema oye oba ena yi sansan ni kuro gugu bemem ebi gugu ba ho wo je ho anye wode anie Charistic Ventures Zahara Mission and G capsules. Gonorrhea, syphilis, ode pua, bema, obema, mwayemre. Zahara Mission and G capsules. For mission and G capsules, nimi yanuko boom. Ebani say ya. Enemu sanya diya mwchene no.
Zahara man capsule so me se we da sene so obema mu aye mra se mra kase kontomra ye dia kaja se bogom me se wunya Charistic Ventures Fedro Zahara man capsules bema ye bema mu ampa bema wudi si ana akoa ye be hwe so tro da ko bi ma wa from ba chia. What do you mean? Wakofo obai wudun so obai ne ho afa na ho akona akona se dokoro so nchenam na we de ne ko ya troka se konkonto su ko mo hyi se kra foto ma ko de ko pa Zahara man capsules ni binom wo be ma we make us a show na wi ada pastor Julius me sa tere wo so na kuti ababa o musana be alo sane na me ha I follow ya ade I follow ya mo fa dio no nya mo ji mo dia mo fa nya dia na adwuma na mo konom za man capsules wa hidi aba me malaria fever typhoid diabetes ebela so blood pressure and perfectly obi odware bia no ho na me na eye ne hene wo dia ye hidi aba me ne bi o kan she drugging herb pharmacy chemical shop bia mu nya na from 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 Pastor Julius Akaba Jozo na go Akaba evangelist of your mess Akaba yeah I know na kire akosia pokuya sikapos ya go to Akaba waka Akaba Ishma Akaba Akaba ka hui Pastor Julius ma won aminu mo me won ye da mi aso won efe and me ye I be 60 I go be like this I dey say efe won adwen pa I go tell mommy feel like touch okay and I say tutu e chiao wa de pa be di baby ya say ya ade ne yesa na ja onse makauti come okay all right really chiao santaze the di fashion of fantasy market ma shaze mfiri nkura starting from baba ko mema me no ya semo be ayi baba ko mema me poma first story no ma first story no me de be ma na mpese metunofo konen sem na oza na no meka na ase na mo na meka sa ya na ga na fo ka sa ase ma no ye o ma nya no ya o chese ade no on se abramo aye boy no obi ho obi na no bohu se bi adwen da na trim de obetumi aye na wi ase se obedi nkunu se obedi nkuguo obi anu asem timi kire obi ade ndoka ko wi na ba ma bi ho no oba no ka sa status o ka so se wo mobra ana na meka se wo be fa se bi oba ma wagimi ahụ na wa fa baifo Trese ono de obetimi atenetene no ne ade a ba se jimi de Yesu kura ba wanko ho no obi busam se ade na oba no tiase na wo gye ne ba na koma wo maame se enye ne maame o ne papa you can imagine bema mponya oba oba no se be mo odam onye yarefo wo se me gye ne fo de na koma me papa just uju wa won tiase how can we be me ya no oda so ya na bo gisem nyina ye dwono na to gisem nya kwara adwene ekuta ne yedi a obere ye abrabo obere da bobra be ma wo du sampe so de mfa se 40 years e be 45 kwa obenya na wo adwene se me baba ya me ma me tiase me nyiri fi ne ma me nsem fa ne koma me papa se me papa hwe no o papa so ba life so papa kra so be confirm se akwan kwa wo hwe no ne Jesus Christ ma mo papa tesa mo no ma go fa bibi bia na mo ja to mo se kunu no eno na me ka no next time bia no se o de aba na ba na anya bibia se mama se o hwe o mo story nimpa o hwe aba ya na o te na o hwe be ma ya o tumi se difference no so to hwe nuhu bia ba me sa na me ho ade no o ya nuhu bia bam sa anko ye bibi na fa na ni so no de ko di ya ena na aba de aba na o hwe bibi esi because difference no so too much na de bia ye kan ofa no afa size the size difference o msa da chi bia ho onsunsu aso eno na wo yi a afa wo di di wachi na ofere nti ye besere na be ma no omra na chi no sa be cancer papa nkyere if it's asema o kan ye ne nya dwene okay
about the was said so heno o friend no odi ntro se onya adwuma ne papa so ban no be ka se won na okokwa so yesu ni ye video call na wo Mali ana wo twa ntro nti wo ba no gisi obi na ka tete hwe so eno na ya me chese me kai ya no se nka me wo ba wo hwe me meta mo se ma so wa ya ade ana me mo se ma o ba ma watu atopa wa said you say e ba na afiri ma ba no be hwe ye wa ye ni hwe ye dwuma ye fia no ba ko se na dwono se wo ba na so hwe na ye be tia mo hwe no sabio se wunim nyansa obi o nyansa oba kire o nyansa nyansa nso yesu ne ba bia nti se ofi se wunya hunu ya obi be kire o mo odu ho wa wo ba ye de ne se hwe akora no omra be kase papa bi nkire ye anya sa ye mfa no ho nche no ye mfa no ho nche no ampa second story no ana am ye o de bi boso ma me na ma say de o se ma studio high she de Akoma na wi na eboni ne so na wi na ebon nche se but on say de o mpa ye se ma fa akola na tena na mo se na ma wo ba afa no wa wo mako nan akofa mpena ene enu se nan num no kofa afofo de ba ye no ansa na obawu enum no okofa foforo no onyam enum no na so wa ya wi sabio aye na ya meka no se abusuo no sa brandie kofa ajapade ba fie nka mbeje no akofa we so dia ba fie wono so ajapade samude de ne pora no hia mo hia ajapade na fim se ema no se busuo no sabio anyansafo busuo panifo no ma me ne papa fo na mo wom no samuba no po sabi wo jimi a Akoma FM nyansa entika mo mu nkasa kwaku yaw da bi oni abaya na wo ye ma onya ne sade wo ye ne na wo mo mara to na sarama ko fam pra fofra mo hwera mara ko ye mo to ne ma sawro no on famfa he abusua mo sempa samuba chia wi o samba no awi o estimusi mo na mo se mo anyinyini me da say top back clinic for ye kan for no mo dia ma wa na wi top back clinic nyame ya domu a 1st July ye mega free health screening and ye we yakachi ya Kumase branch no South Junction ye Bengana Waterworks South Junction Friends Gardens wa ye Bengana Waterworks and na enkran so ha chu agboba Akoma FM top back clinic we so se wa pom de won sem ya na won kwan ya wode ya nyame ya aduma 1st July free health screening no menyi wo hu free a doctor fo akuku dan beba ye de mfidie be hwe ni padua ni mo ye be hwe ba bia yade akohinta ye yepie na afa ye ma wo adro papa no nam ye betu yade ni nyina ase deku enu nti bomode ya na tie ni ye hye no so na bra na yade bi ti sa diabetes typhoid ulcer hypertension asthma na say oba awafo wonum wo be ma wo oba wo be ma wa ye mre low sperm count ni nyina de wo de ba top e ba yetenete bomode ya na fra ye nsese a ye beje so e was 0244 37 Akoma FM 0244 37 38 95 top eba number no ana 0545 46 78 87 0545 46 78 87 nanegria Marco menchia elder Bernard Oti baby obi amechia na Marco ewia se yade miensa se anye nomi a eyenhira se anye sika eyeka na se anye yare a eyowuo enti wa esana kwadwo Akoma FM akwa utwa no esana utwa no na wo si wagya no kore ni nyina totoɔ na wo de ntoro no nko edi wanim kan no na wo betwa ye ntoro se wo nya adwuma menye adwuma for month ni wa na wo kan yo we die wo na wo bie wa no kan ni ye ka bie asam no ho an ye twa bi ho aye adanse de ama wo nya adwuma yesu ye no kasa ye no se me wo mali hwa me kan na me gina ho apaso wo gina wo kan ho wo ye driver wo gina wo kan ho ho de se wo nya oba enti wonim se wo beto kan ma na toso enti me Akoma FM mali kra na mo no ampaso wo boso na das me boso na das no me kata me boso kakra ba me ko sheshe taba ene ni e babo nkomo wonu ya wonya oba akoko ya treke no ye fra no pa no fra be de o wo fra de wo obenyi oba fofra sa ne na wo agya no wo fofro asa ba wo de wo ntwika no wo ti mu keke wo de wo ye mate no na ka cho so omu di ka echi eko mali no omu ko na sa ba sa papa wo ska adai na wo di sa boni we wo nya adwuma na me ka ye no Akoma FM papa
nti ya papa ne bone enti wo ankasa wunya adwuma so wunya adwuma nye so adwuma sey adwuma na adwuma God wanu aka ya wo de wanu aka Bible said dia akoye mu no ehu ye ho fi dia free ye no mu ba na egu ye ho fi enti dia wa hyehyɛ to wo so akoye eda wo ankasa wani wa na wo betwa na emum se wo hunyansa na wo hun se ekwanya mede wo ba yi fa so no se ye mimi nua ba na obi ye ne se be ye me ya anka wa no wo betena se na wadwene wo hu dia wo be ye wo nua ba enti wo ya ade bi a wo nsu ye nyansa na wo hwema no ne kasa yi Akoma FM okay na emum Mako ababayi na anka esese baabi wo ho nya abotere papa no waye bi se papa no ya de sika ne bre no kra no e na otwa so emo no ma ubi dokono no wode ma waye bi edrum na bi a won se akwa no onka no kre enti se papa no de waye no na waye wonu ko school mu ho akra no na wo o share wo se wo mpe school no enti de baabi a papa na ya de no waye if it's from day one papa na ji nyin se ne ye de etu enti mesra no e ho de enipa ya de a e o sa ye ye ya che e ho yiye na ye ntoto ye ne ma Akoma FM ye asem o ya asem da bia nipa bi tena wiase na wo hunu bi ni ahojo ni adeda ni ye nioma nyina ye basa ya na ye nipa bi se oh we die onya hwio wonyare o nenso bone wo ni wo ba wo mako enum wetumi agya ni nyina egu ne so abapem ne wo last born kra no wani hu ni ye aden na mu show ma bi se wanti wonam wo didie hwa wo bra so obi a wa be ye made asum fie eti wo pa akere se wonye bibia ma Akoma FM wo bra no ka bibia akere no ana wo be ko maame mo wona nuafo maka bom wo bra ade a wo de ge yi fo so no wanye hwe no ba fia be som ye eti mesirawo ye nyina ye kwa ye keka bibi kakra mom ne fa ma baba wa we se onfa nya adwuma na ye bra ye hu no efe ene hwe de wo ye waye den na mame wa sensu ama wa no mo me nya eboni ayasem sa no na ye nya ye kakra me dan say top chocolate spread no make am for the massa wo de fa pan ni mu amapa no ne ye de na top chocolate 3-in-1 chocolate drink no cocoa milk and sugar wom de wo hia ni nsuo hye enti wonya bread no na afa wo de chocolate ni fam sa no na de abadu breakfast no Akoma FM provision in supermarket mo for 0243 033033 0243-033-033 Top Choco is chocolatey. Papa fatu aswe. Na yiremra na fe yen kwin. Amintia etiefo ni ahwefo. Okay. Maame bi ba prayer meeting ewie ya o de envelope bi. E ma me se me fama lete kwaku. Ti e pon wa. E be kwako me ma Ishmael akoyi wo kan mu na. Maka se Awurade nhira. Amen. Na ne mpa ya obo yeso. Enye adwuma. Enfama no. Maame wiase kasa brebre ma ba ato. Obi fa ba so de bebo na Akoma FM second story yes sister the way I was share ne kasa na wo na wa frɛ nipa ya wo busa na sem na the way I was gigina mu kasa enti papa no ni mu aya o de ma wa ne se me na ba me ho emu aya o de enyo na no hu ye mu di mu ho no won ka ho won do se ni nua Senegal se ni hero no tifie ana wo so de ntino kasa no a wo de ne hyase no enu nso mu ayi no de ma nti eche kwa anfra wo piki no de ato wo mfi nti ebesre ma no munsua kasa kakra kasa mi jiri se wei sankwonum kasa kura de na hyase no wonu wo mu san abusua no muti asemase so bi enkrabofo ai bra mu hwe wo de mu nua nkola wo de agya me mu hwe na mu mmoa me nipa bie no a woni adwene na wokɔ na wo kasa ne ye kasa nyam na masommo ena busumi bia magye 5 million mun calculate say 18 years busumi bia 5 million 18 years na fie akotra na fie na na tesai ndi yanka mom no muntu ya woka so amro empratwe ena de wokɔ ho sanya empratwe kwa ye bedada wo na wokɔ ne ye ena da ne ye kan say se batem bia wo de wo ba mu obi asetena na wo ne na anya agreement na kodru ba bi na wo kasa se no anya onye fi so ne na anya agreement nti we ayasum no asom aguo learn say sua say obema de atwa ko ntwam ko te se mjiri se wanya kunu wo de ma de atwa ntwam ko oso o mahwe nkola no a nyame no a ode nkola num dum wo no Awurade na ni ko ba fa so wo hwe nkola
sister la odi kan ye besre no onye nipa o kai owom kai kakra mama ne nye boni aye de papa yi akola yi boy papa yi ma wu nyina se de usi kan se papa ne nye hwe papa de odi ya pa eye ne ya ema bi nsu boni aye ya se wa ma wo one cup kura na eduru ba bi wa ya de mu nsu ase mu appreciate na bibia na oboa na wanya hwe na oboa wanya wi na kobo krokoshokoso mo se na waye bibia ma enti mi sere na papa no onhwe no nka se mi nkire no se na be adachi bia no ne ba no mfa ma papa no betimi aboa no na be ma no nso a waye na adwene se woni adwuma no de wo de wado beka eno ana ba ma nkola nna sese ntemienu wagya wo magu obi so una se wo da bia wudidi yesu ofisi ne ga beduru tema unso se wonya adwa nko ba bia wo ne namo utwa nkontopo masafo ayira wo da abonti Meda se papa ayo Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo frefro na wiai wose bomode anabra na ne tituru kra no de che so ne se wo ba akra no wadi afe okọ mfiem yenu akra chese sign bia ni we chese akra benante sign bia ni we chese akra benante obo ye otosomato so enti wodi ya ne se wodi ne be ko Dr. Mafo Fertility Herbal Center and one me hu se akra bia onnante ye enei onantie akoda onantie ye me medimani ehunu onantie wo mame ebose enu nti Dr. Mafo na efre wo no ba ne nante fa ne bro benante awo so na wafo mo pe emfie num emfie nsia emfie du awo ne maya bomode anekọ Dr. Mafo Fertility Herbal Center obema wo enya eba to so sreso atie bisa abase ye ben Presbyterian School no bomode ana efre Dr. Mafo e wo 0244 411099 0244 411099 and 0277 741618 0277 741618 Dr. Mafo ebejo so na nayire fa ye wie na menua ba fefe emfe nto aso omo me enu nyina de ne yese eja na ehwemma kakra bi na meka se wo hwe oba nyame ma wudi yi eye nhira na ye wasede se ode mofra ba wiase e wo se wo hwe wo mama adenti na ba wo ba na je se obi efre power che se me pa che akra na ade na ba wiase no ye se wo hwe no nyansa bi anim me akwa no e ma asem ye ne de dodo da ye ne kasa so hum record ko cha atade ni ade no nim se wanya ba ene ne be bon komo asa abanyem no na cha sanku asaja no me de meka na se ontoto ne panko obehia difo ye ne se wanya wei ene wabu ne kwasea na me be che no ene ye wa asem ka kire no be che na ye frɛ na ogina so onya se wakate no ogina so na oba sika ye tafre ho ye ndi enti de eka bi ade no kracha bra ne betia papa no so no odi yaw mesra baba we okwa a won frɛ no papa ne sa afre bi mo se COVID time no ye che ababa we if you say no oba beje ne ma won ho ene ye che no enti papa ne di yaw se be ma ne mboa me na me ye agya no me hwe ona se ne wa be yi me bodi ya enti girl no onko no papa na chew de me kan ne se me ma na mo wo ma je se ye frɛ mo ansa no ma hwe mo ma no nyame hwe mo ma Vivian e wo tema community 22 o mu nyina hwe o so odawase o pewase mo so me so pe na asem sa so na posi fo mi kunu no mo amu watema mo amu wa boga mo amu watachi man mo amu wa henefa kumase ba bia ya chiachi amo nyame nhira mo me nua ba fefe na pom te se awie bibi abakọ de me hia ho ai hunu ani ejai nyagura kunfu okay osi peja mic ni kwasoro kakra bi menya nanka me hye me wura ma wada no wa huna eze na kwatire kwasho ge me de kwatire kwa na be ko fie me wura ma ho sidio ya awa ko nyame nhira nyame nhira so okay kwasem na upoda bia sa de currency ventures ye be fidie so no e apomuden ho nsem e na ye de brush fo ene etiefo enyina na apomuden ya de ehia edipa bia wo ho a no maduro numaduro ya na wo ho no ya de anko a wo ho a wo se me de menyare da na me de anura ye no me de mempe ya de bo wa na be hunu se enye wo bi pe ene so wo numaduro se ya de bo wa na be hunu se enye wo bi pe ne so wo numaduro ti wo ho a numaduro e ma ya de ne ma wo ko sirem enkurase na
bema bi Akoma FM otimi nyinsa ba na brantie wadi 30 years 40 years owo otikuro kese mu ayemre woni ne kompam akaja enso chese ensem bebre enkoyie mesra mada ye kanetete ebibidura ne ye nom no mumiensa nko ye nchini enko no nom eno na beboa ye papa Zahara herbal mesha ene ni G capsules me de bia metase ameka o mese minim obi abibiduro de minim ye mi amaduro ya manfo no ma ye di ho adanse Zahara herbal mesha ne ni G capsules de bia ya kan wonom bi da mesra ko pe bi nanom na Akoma FM odi ya wo pa wo okra na wo se na capsules de ya na mempe ne no mo no to Zahara herbal mesha ne nko a ubora herbal shop pharmacy shop bia wo se Zahara herbal mesha yenyi bi mfama na no nom no nko a na hwade obu ho a wonom ye na dana no afre moduro ne ye o nti wo se atwere gwaduro ne ho se duro ne ye wonom ya obo nsa na se ne ho akentene ne prekope instant o enye se bia obu ho a wo se bibiduro de wonom a enye adwuma ntentem so enye ye duro na enubuna yakeka boma ye de aye no eche grenade ahabai nko a abofuduro chese abofuduro bi Akoma FM abofuduro fra yenya duro ne ente sa eye pure herbs na ye de aye ya noa na eduro no wonom a eye adwuma wontiri no mu emogya no mu ne ade enti obi a wo infections de wonfa capsules no emfa nka Zahara herbal mesha no wonom wo infections wo de ne ye nsansa egugu baby baba so wanya bi gonorrhea anasa syphilis wanya bitie me enso fita bi fifiri be ma no ba wo yi wo ba nso a wo de ye ne ye wo de pua candida the din say da enso nya ya de pa Akoma FM wo nya nika enso bi fifiri sabi wase de ba na edenka boni de akire wo yo ba na wo hu sansesan na wo de pua no wanya bi pe Zahara herbal mesha na wo de G capsules na no anie wo de mesha na be yensuo de anom capsules no 2 days me ma wo na wo twe a emu bua eye adwuma tententem so onoma ebeboa wo oba ne menses no enkoyie bosomi aso a oba bia de ebe wo nko ade ni mi aye chese wo hunu chese moja no krenge basatata papa ni say tum Akoma FM tatatai wo yo ba na wo hya se wo hunu saa ne o ma na wo ahwe abenya fibroid nokwa sasa mo jafi bia kloto e wo se bi wa wo die nemu e wo se wo nya dura no wo hye be nane na ne nyina ba be se akọ eno no de wo pekra wo de capsules mento bi okay to me sha no nko a obi a menses de capsules ne infections for be wo de na de moja ne mayi a to me sha ne pe o kani soro mesha no tomienu na no nom noa kopem se obra ne beso na abehunu ne o ma beba okay adanse ye ba mama ko so ke me ka se bra no ba mu Akoma FM edoso na so bra ne ni honti na nso so no me mo adanse ye na wotwe ye ba no me bantam na adanse ye ne ka simakura na nkwa me abo ne ahwade ye bebo mama ko adanse ye ba no anu oden papa ti no obi etia Zahara herbal mesha ko pebito ye mfe na no numbers no 0246 0246 348 334 0246 348 334 0248 569 335 Akoma FM 0248 569 335 Zahara herbal mesha any ni G capsules wo ye eye be ma wutie me wo de no ebi anopa no beda sore no wo se mema no ya na su fita bia beta o mo be ma no obu ho woni mi se bia ne feelings na aba o se e ba sa so ete so ri biti ba ndokwa nenya nyina na e feelings ya obi de ye namu yade infections eti hunu sesan ye no eti de bia me ba fidie bia so ya me ka se wo ye obi a nipa da sani bia wo ho a examine your body wo you oba wo ho a examine yourself sheda show ho ankasa Akoma FM bia ba enya nika wo ho a no ntatam so wono maduro esan se apomuden eni nipa bia se echi ba unya sade be che no wate asi na apomuden wo ho wo di yade bia wo ho na wo na ma wo ko na wo ba
wa kura no e boost confidence level na unya sanke kanye ne sansuo basa mane meme nyina unya bi wo ho a emwa Zahara ya ba mesha muntu so na monfom mononom hindi ya ba mesha eno de menka ho asem kese tew si kire ya de no kwasem wonomo adre we ya fra na busua panin enuro ni nyina mu panin no abo adwuma che papa Akoma FM na obi a wonum bibia no ekonya de wa e ni padua no mu diabetes typhoid malaria jaundice etutuase hepatitis B nonombi untimi ni untimi na nonombi na krokro na chew nonombi udware wi na honam ye edro na sanya de wase obi a wono obi kra ho a wonyale kra no bi no kwasem esanse esi wo ho apan free yade ho eye hindi ukodwa so pharmacy shop bi a wo se hindi eba no yenyi bi ma ho titi hindi no enye ene de hindi bi amai we enubna na ye india mu nubna ene de aye Akoma FM untumi nye obi se na duro sa diabetes enso no kwa ne koma ya de foforo eye hindi pe diabetes ye dura ye beto ho nchia eye hindi yamo number no na eduro no eduma eye no what eduro beji wa ya trema ana eduro no se de nkofo si di nwa dance en Zahara nupa no je say me ho nkasa odi ye wo se yo tro for ko to bi na ra to bi to baako pe ni so da form uko da 20 cities obenya bi ato amma bo no ko wafo papa to bi na no na hwade Akoma FM no kwasam ememedro ni de ememe nyina muntum so obi anum bi na mononom eye meme sisi mu adwuma ema ugina so sa hodwora na about ponko no ya wuti so no say pemen bema se be tutu antimi nkoma boa wo de no ne bada wontimi nyinse hunso na gene pe Zahara man capsules na wanya Zahara e ba me sha na de ayi ni so ade be no capsules no ema hunso no egina no ma ye kama ya chese nyinse ne be ba kama oba de bema de ono obada bo mo de so betimi anye mo no e kama ma ye ne ho na bema ono obada na nyinse ntimi ma oba na Akoma FM etimi Zahara man capsules so ye bema eye memedro okay nyina mo mpebi no na mo no na emoa mo na be me find ya tuja na ma sorry na mako 0246 348 334 0246 348 334 and so betimi afre ya 0248 569 335 0248 569 335 nyame ensha papa minua sa wode Zahara enupa no wode abrane mom no happy birthday nkoma me ntafo akonofo bi a kire se mini wonum ho agro Christy ene Roberta happy birthday nkoma mo omo ye ntafo na me mpese me bibi nsemu afefe nsemu be ha dwen pa entimia me Christy ene mia me Roberta happy birthday nkoma mo omo mienu ye ntafo beautiful ntafo onyame enhyiramo onye mo kese omama nisu ade hu nyina emre mo pepepe emfa emamo omamo mukunu nom enye kunu pa kopema wiye aha na mo so munye mapa enkosi awiye nyame enka me ho nyame enhyira Christy and Roberta the angels nyame enhyira mo papa happy birthday aha mafi omo ano na menkwai na me me tell story enkwede nkomo mame memo ha ya na wodi pajame ne from poma free hine na baye pajame free IPT wo free IPT esu abua okay awie de boko pajame ne be ma bi na wo akora me ni jawa akora na o 2 years na hwe no nye se bia se 3 years pan so o man ho se bia o makora na wansi di onum se bia se be ne ba wo ha nti mi hu akora na chenti na manya 10 cedi me fa nkoma akora no nti se o mu anam sira bi me ko no ho akopeska ama akora na to adwani adi unya kwa no na wo de ntokwa o prepare bia be 30 cedi 20 cedi no de ama wo te o ha ne mayi mani na nansem o de mani abre na akora no so free ayi no ka ne sen
2 years na menini gya awale no ma hwa akola no a isi akola na wie Jesus afi mom ko Jesus afi no ka ho bi enti e be ka wan yam na wie Jesus no me ba be ma no ka kye nsa misre kwadwo se die akola no obewie school aduru ka no enti se die boa ho ya ho boa ho o se wate ti boa ho no menim se e bi ogusu menim se oguso ye na ho boa enti akra ne school no omo ba ya school no ma ye no school akra ne omo twro wie na school no ma ye no na me ka che ne se kwadwo me pesa akra be boa wadwuma se wa ya brantie ene de me to kwadwo mu manfi evi se mesi kwadwo ba eche menya kwadwo hwan kwadwo akwa na masanya kwadwo de en kwadwo Steven anja wadwo ena kwadwo ne se ai kwame aye paninti wo be fa obi na watua ne kadebrani nti ma kwame meboa wona me boa ne school ne ba wa boa no ena wo se yesi adwuma bi a wo ye no omo dada ba ku no omo dosho nti wondi ma ne ba na me ka ho oye de adwuma we mesi ni wondi ma ne ba na me ka ho offense so na me se sa na akwa ne wo me nchen nti me ne wo sa na me se da bi ma mo anko a obebu me kwasia na me penanu asema ntiete me heda ka sakra no enko bo na dwuma no obeba se bi kura akura ni nyini yobebo madwuma se wo wie school wote wo nchen onye hwe nso me nchen ma akura no ko ye enti o ka chen me se ti akura no wo me nchen sana me se da bi na ma akura akwa ne papa ho akwa akohwe de se nze sa ya ba okwa ankoto ne papa no efta wo frɛ ne nsa wo hia o ka se bia wo ni fie enso wo bɛkɔ no na wo ntimi kɔ ha me nkra no wo ha na mafum na me kɔ ho enti wo kɔ ye no na me kakra nyina mfrɛ na yede bisa ne se kwa me abeduru na o se waba na o meto ne papa o se waba na o meto ne papa Great Gift Bar Clinic and Laboratory Services na me kan fu honom dia ma wo Great Gift se wo dia bra na aba beto wonom wate ubeba no omo wo poti no omo hwen enu nti bamodia na ko prostate cancer na se prostate enlargement be ma waye mre e wo mpemu awafo a mo pe awo na ayi musulia waba wakoso kuma enum no wa wonim ensempi fibroid and ancestral diabetes and hypertension hepatitis A B C and D na typhoid fever malaria ulcer and atwu wako asamado wa bra wo bra so ya bamodia na ko na Great Gift Bar Clinic and Laboratory Services emo yade na wasenuam Efa Emma, me pacho ya wokuma say Ohim School Junction, Ohim Ama from off Barakasi Road. Ya wa restaurant na snack bar wa ye be e ma general public no obi able to me era wa kodidi. Enkran ye wo new Achimota, ye petroleum bungalow, ye no Family Life International School, and edition mu na admission ni accommodation ye will be e wo enkran branch no Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services. Bomadiana Efra ye was 0543 320030 054332 0030 Osborne Ghana Limited Block Factory papa me pa cha so blocks papa na fe wodi akosi wodan ya bra Osborne Block Limited ni enton blocks papa ma inches bia bi ho ne border from stone quarry ducts cement de e wo ho enu nti bomodia ne bra ye wo ka se ye ne mosque no ene de hwe ne mo na Osborne Garage and Motors ye woda kwadwom ye ne Despite House e hwe ne mo wo second hand car ho den papa ya enye jawo a me se woda Osborne Garage and Motors Osborne Garage and Motors na open electrical appliances papa na wode ayewade a ejanko tomu a electronic shop no a ewo edum ensuase no enu nti bomode na frɛ Osborne Ghana Limited ewo 0240 403247 0240 403247 NS Herbal Industry yenya de stretch marks edro NS ointment pimples NS ointment bembo yi na bodwe sa na nso abegu na nantamwa propro hunam ni sansa hunam enka wunu timu anete dandruff anase wo pampa mu na epa mesewu da edro ni nieje NS ointment awake natural capsules so ebisu immune system no watin catechol ukoficha wote ya bema o prostrate waye mre wo mpam gonorrhea syphilis oba odepu a unya awake natural capsules me say edro ni din the NS ointment and awake natural capsules and kai okanshi drugline ubenya bi kinso keba repent venter tinataneba baseline pharmacy nisi pharmacy rich Joes kofodua fonko Gabson Delight drug right be no enkoko owuskobi Hillside BB pharmacy kasua Tribe of Judah Kumase Danieba Misieba Kwalenak have me enak fewu kwa kriska benyabe Freyera Ernest was 0245 799
0245 079915 0245 079915 na ye obaje wo so na eye Dawood 360 capsules make am for the amount and to tue ni sisi ya de eye man memedru oba no 180 be man 180 mokabo mu a na aye 360 na bibia aye kama Dawood ointment fa bi sra na fa bi dobra sabo afatria na ebeko Dawood aba Mr. Sashini na dru no wo benya bi o heba na pharmacy shop edra and what dance die chain bede eye Dawood 360 capsules na ointment friend 0201 68 17 0201 68 1717 etiefo yentwa ye homra na fe ye ne adwo frempoma ento ye mfoma twetwe so me edi akra no be share yensa butaye bintia ene nyame de sa akra we e be share yensa na yehu akra no in fact ena no make asa na make asa say ye baabi no woko ya enka obi anso akra ni muzida because said ye na ni nipadua sitie no ya yellow obosu ni mukra bi obehye glass asa waso ni mo but medama say Pastor Julius na nakuya and evangelist and Ishmael the father obi anti akra no kwa wan hwe said the akra no ehu atutu akrokro sitie obi akoma ba so say yemmua akra yegusu dase yetiefo anim ene wo yini yade ne kwa hospital ni nyina wo de ye kasa no na cheso efu ba bia me pese eho no a na de atoso amaye yakoto sere yetiefo ema omo bua ye ne ho nto no yegusu aye hwe no ba se ye hwe bofu me ene nakakra transformation so de no kwase ye no na yes little baby yesu so se bia obeye nipa biem kwa je se bia afi na meni nda we did this time ekofo dia dance die ba dance die ne die jai wo support ye adanse no eye bebre 0599 mami fan we fam ansa 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 WhatsApp 0245 301462 0245 301462 Womo mo buaye adansidia papa adansidia no eche wo momo yen hwade bi waka pepe mame na yenkɔ ne fast fatu so mame yade ne ba ye ne enie enti fa pe enei na yenhwɛ mepacho die enti a mu bua ma ye hwɛ akora no little munya dance die no enie die mu bebɔ mpa ye agusu na mode ba no die enti anyame ya ma mo no enie na wonim na me hwɛ de se little kwaku yadin ba foforo no we say no na asa wo ye broni asa ya to ko ale no me ka me say yare nko me sana ya yare nko apre ne ka na kokko ni na sana ya yare bi pacho ebra ne nan no ne ti no we no beba later ne nan afeyi eba mu no we no fa be na chire we no fa ma me chire na start say to twena ya benitino nitino ya ti ko na ye ko na nei dia ya no eno na meta say ye ti fu hu difference ya ba mu yare nko a eno na me pese yare nko a na do na enti apani kokko no na nye kokko yare nko a na niti o se na niti mi ne kra so no to ba din say me o se na me catch us na ko na kra so ye kokko o se onye kokko yare kokko also yare no enno ani pedua no so he de na ne nan ho aye hyenhyene to utu se yare no enno ani pedua no ma e ma na ni pedua no ehunu de esese eye enti se wo ni tiri
ɛne n'anim ɛne sɛ na dot n'anim ka no obi ne ebo sɛ dot bi ne sisi so nkɔnkɔnkɔnkɔ wɔn a wɔbɛka sɛ half cars fo ne bi ni na asa na asa na wɔn na meka no Pastor Julius me patcho me saw obi a me hwɛ bi o tie radio baby awo bi me patcho on Facebook no so na bɛ asɛm a yɛ ka YouTube live ne tiri wo atutu akuru nyinaa sɛ bi yarefoɔ a obi ni ne kuru na ka sɛ bi ɔhwɛ ase o ana bibi na yɛ no but ọba yẹn no nsesaya esi ẹni yẹ di ato so no Facebook ni Akoma 87.9 YouTube Akoma 87.9 bra ne phone be me person wo be akuru no ene the doctor Sadaruma ene mo Adaruma nsesaya aba ni team ho ne wu ni say sika wo de ma yes na fan shakura no ya de hwe no enu na ma dance e ba mo fa cho mo re 1 month 1 month na little ho aye say ye eh na say 1 month bo so me mo hwe neti enei mo hwe se de sitie ya de ni mienu nyina egu ho ya ni mienu nyina egu ho neti kwa no fashion ane ene Josie fashion ono na apa matade en wode ahya me kama Josie wo bom so oni meet me there sports no na di hwere mo maka che say wo ye wo cop by party wedding engagement wo Friday wear wo office wear whatever wear ma Josie fashion empempam ni nyina na onfa ma wo de apaso si material mu entoma mu ta o twitwa when we say onimnia oba beyo Josephine ewo bom so when he meet me the spot in edition mo Fred Josie fashion wo abrechire wo style bia ye ofe wo fa ne number no a utwa na wo dia WhatsApp no na wo do measurement amano wo bepam ne kama na fe ye dia braw ewo ba bibia wo bia Fred Josie ana WhatsApp no ewo 0243 433 465 Josie fashion 0243 433 465 0243 433 465 Josie or your by friend Josephine or bepam ede amount and na fe she's her ewo Kumasi Sports Stadium here ya one Unity Oil ND enhwanimu the Plus Beauty Shop she's her nina eye baako the Plus Beauty Shop she's her upe ribbon aya wo wedding akwa engagement aye bibia ma she's her enya wo rig no emfa emma ye maame ne wo fe no bu ade na je say ye friend maame brago ane the simple beautiful woman with a simple name and a simple lifestyle enti wo friend no na waka rig no obeye ede ama wo kama me rig bia na se mehye bia she's her na eyo emma me frɛ was 0249 155 776 0249 155 776 na onje wo so na yase Eco Bank Abrepo branch o ma biem de mu oden wo mo ye adwuma o na so o ma biem na wo mo tie na wo mo hwe Akoma mu nsam onua TV na chese wo ma biem ho ha na wo mo etie Eco Bank Abrepo branch adwuma ye fo ni nyina ye salutumo nyame enhira mo papa yese mo biem wo ho sankofa natural food spices awie mekanfo de amount choba restaurant won aduane wo fie oba bia masan kofa natural food spices empa ho da biara eda ma wonsa enka ye de fam wisa srewisa preka sanketenkete garlic ena ni nyina no ye de afra ena afa ye de ayo enu ti bomade na ma wonsa nka sankofa natural food spices stew gravy chicken beef soup bibia wo ye bia no na wo de ayema aduane ye demane ye hwam na ema pomuden so supermarket ni dwa bia munya na friend 0555 60 31 43 0555 60 31 43 na nekotobi wo pendodo mu atua na ekotobi sankofa natural food spices wase didiye ampa bedidiye kafefa so talala eyedupa low sperm count be ma waye mre wo de boss wa 1 minute 2 minutes rodun so nkuruma wo mu su fita bi e wo be ma no ano ananse enka wo ho oba ensuo age akosuo kumanum waterfalls say wo kosuo kuma kwaye waterfalls ensuo nko a be ma no ebe mu
wase chaw na abo apete okwa wo mabi wonya ka fefe be ma ho nyina we na yese na epesi akoso na bibia kama wo chesa wanka so ba woni atenka yare fango ate wonya ka fefe capsules na ebi takwa bento a esaba na sabema daniel ba kwade na apidance ma de bo wase na owusko bi won kokko frɛ Harriet was 020 718 3819 0207 183 819 0207 183 819 Harriet ebejo so na otwe ba pada de manse ya de atomo adro no watwe sisi ya de anase ahotutu me srewa da bema oba wo sisi na ye oya wanya nam nsan ya de ni bi eye odepo a wonya otwe ha ba pada oba wo ko fichi a wote ya wo fichi konsisi so eye koko eye pressure eye stroke eye ulcer watinka na atiko waye mre wompem me say otwe ba pada ye ma ne memedro be ma wo pe 47 inches na gina so say me pacho bia wo de na ye kete wo hia de mu oduro eye otwe ha ba pada Dr. AJ Divine Hope Herbal Center de otwe ba powder ba ye no owo makro ebusuakuru wa junction frayen was 0551 22 8281 0551 228281 and now 0248 58 4687 0248 58 4687 oyana shiwa obeba bibidromu Samson Shannon so si ebekwa akofa course no Ayona pharmacy for Pilin capsules and the oil ointment Pilin capsules and the Pilin ointment and no and as I say tutu kokwa say deku and untifre Ayona was 059 721 6047 059 721 6047 and 059 721 6037 yako na mini ya bema nkwedi nkomo yewia ya beba ahoma ne so bema na mamemu ha ye na awie famitwe yo bedase medenchia bema obibia ena awie edwadu time eba center so ye ka bia ya anokwasam se ye edupa ema ne boa ma bibibia so timi konkan edema mo apomode no etimi ewura ma bibibia timi konkan de ma wo ne wasetena de a na time eba center so ye ene ye edupa no etimi edema obibiara e wasase so na edura ye friend no time eba Mr. no dwuma dia edipa ni se ebetu a 3D area se ede amaye na ma ya sitere mu so etimi adwojo na bibia so etimi akonkan ede amaye enu nti ene ye koso abo nkan se ya we bi wo hono ma ha adwen edini pa nya pa yi e wasase so na wo akwanya se wo betimi abo ho ban na watimi afiri sa ya we ensem enu nti ene ye se obi biara empa adru e fredo time eba Mr. anopa wi na nwumre na bobo bi na no bi na mwawo na ensiesi wapomode no na bibibia enko nkan emfa emawo ebi ene upedro ni bi ato awokọ dry store pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara won sabetimi aka adura ye fe no time herbal Mr. no ama wonso watimi de adi uduma apese wodi biara sanso na apese ofre yen dia ye na ma no 0244 417 669 0244 417 669 offer time eba center for ebeje offer so intrem na se mi se bia nso no udru ya so ye a offer nya ye betimi ede amount onuadofo ye kai wo se anokwasem se 3D area no eda nso a nipa etete nipa na sese kura de anokwasem se yesi ebi aba keka ho enu nti yesi otimi hwe wo ho eyie na otimi bo ho ban se de be ya emfa wo nkoto osan mu anase amane mu ebi anu nuadofo a wo ho anokwasem se obi ho a na 3D ade ka no ho a ehu chan yare bi a wo hu